my Ghana. Now, you know, my Ghana, watching it. Watching DL, so, Juma Poon watching back. DL workers, in fact. Yamisha, we hear papa, Yamisha, it's a future papa talk from a choir more first work from whom will be fair radio station. I've never been seen the Numa panel. And was a Muyano as a number of work to a Yato Boba Abo or Henny, a friend or Sono, Ataso. Yamisha Munia Jumapamo, Yamen Kamo, right? Not DLFM. And yes, Yamisha Mugabra. Now go on, show Papa Kwaku 49. Good morning. Hitman. What's the? Obo Bermadi. And I pay Bibia Boko. Bibia, fine, my minty one pay. The young pons. Hitman. But that's no more to put young Gopon. I'm more brown. Therefore, in it. Bambo in it. When young Gopon would be to me, so chair upon someone. Saying young Gopon. And the idea that Emano. But the Yamiase, I demand that the Lumba, I wish you a penny. I miss it on Nonya Cassia. But the Yamiase, I demand all the Bruni on my principal, on Enqualano Enqua. But then Yamiase, I demand gift theatre or Tema, and then Mino or no Mino Catay. I made the Yamiase, I demand Manti or no sooner or Centers Coca Cola. It's mine. But the Yami, I should get you, Yamin. May I say, good morning. Asante Zongo. Papa, Mamiti wanna pay. Ayo, asafu yawo wa bibia wi o. Ayo bibia wi. Ono nim de ye. Ano ayo ma ne mba. Ya da na si. Ne pepe so de aduri. Papa Onyankopon antre wo hiem de edi kan wate. It's asafu yawo antre wo hiem. Amen. Ayo. You. Ano pe me mma me yire me nananom. Ya ya no. Papa, me fa akuntwam. Bi hwe me sumunu. And no one the engine ya better, dear. Oh, said ye. I mean, someone will. Amen. Me that say. Good morning. Morning, Hitman. What can't check? Me back your baby about call dear. About call me call Tirigi, me call you. Okay. Oh. Ghanaian say bedia me kofa year pen down me nyame aboa na masa ba betu Hitman na busia na me de radio asekese me de radio say nyame ahwe nyina so aboye nyina ho ban aye da fitin kwa momoja dia frisan wo yemu na tekremanda bodwe mu a ne kan say radio da wasi o papa Yesu say dia wo ye no dia mage Samley, I can't name you pet near Papa. Yes, slow first. For our Basaka, no cattle be so near Pomras with Germany and Castle will be the beer at the crowd will be home. Yes, slow riding, yes, what domino. Fab Cata in now, so now smart, but for no mutual and day, no more than yes. Yes, to deem Hitman. Amen. Amen. May that say. Good morning. Too bad. 0593406565 and I'll pay Johnny live on Facebook. Oba no share link no adama mo fufuru bin so atumi ahwebi. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Oh. Good morning. Hello. Good morning. Bradford na. Me pa share from. Nyame adom me ho ye papa. Wonso e. Pastor me ho ye. I said, I'm Sandra, because I fit my free zone. Sandra, my meeting one to pay. I hope not following so many for once. I want to dominion no more, bro. One man can sell me in the bush. Yes, so. Yeah, for that, I say, fool. Now, to say, I say, now you're winning high fair. You won't follow more there. The other son is a Sudan can do that. And then I say, baby, but I'm also the mama, first laugh, on any banner the bush in now one cassa and to show more rest. On board my whole Bible baby be on Obia. Ralph of Namesa number for Tunina. Semetia, yes, not the Marafa. I don't admit every or how am I needing. Hello. Well, too bad. 0593406565 0534050199. Good morning. Good morning, sir. Me ba chwe for say. Nana da kwa ya don dobro. Nana no pay na Nyankopon say. Ano pay there.
yɛda Awurade ase sɛ wahwe so ama de patin yɛn ɛne mabusua yɛte nkwan yɛbra kwame nso nyame ama de patin yɛka nyinaa ne sɛ aseda ɛne ɛnka asafo Awurade yɛda Awurade ase ɛma DL calling association abusuafo nyinaa yɛka ne sɛ Awurade nka Obia ho na nyame boa wɔtena ɔmfa wɔn nkɔ na ɔmfa wɔn du afia asomdwe mu yɛda Awurade ase ne bambo ɛne ne hwɛ so pa ɔde ama yɛn bra kwame yɛda Awurade ase yɛda Awurade ase Bedase. Good morning. Me ba chef for say. Wadarma man ne so kakra na mente won kan wadarma. Ma mente wa no pay. So da Yakopon ahwe de ma DLFM Anidaso Wɔhɔ amoko nyina kopon hyira mo ane djuma pa mo ye afeso ya media fu ba paka menhwe ho da Yakopon ahwe ma se emo bibia enkwa kopon hwe so eyi omoko omo ba Yakopon kro bia amfane nko amfane medu asundwem. Okay, right. Mate me that's papa. What 0593 406565 0534 050 199 and it's still your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ. Good morning. Good morning. Man jumping us home and I'll pay what home to say. Doctor man jumping and what in papa and okay. Yo, menam akwenya we eda nyamiase se anopei wo hu ye mobo asan ede abankwam sinkwam anopei na oman Ghana eti mentwempona menka na tactically no eya seda ana mede ma otweti afuna nkofon a ohwe me ne yere ne maso a oma ye hu emasem ani na nyamiase emfama pastor Ebenezer Ado eye penti ko sofo a chedi anowo enu free wa Mr. Anthony Ochre, a former electricity manager, and Obia and a walk and a play the Manafishapa, and then a Secretary, Eddie Manifa, Man Trembana, Macau, and a play. Made us say 059340 6565 0534 050 199 and a pay your debt now coupon as say. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Dixon Bada Kwakujeji Druba and pay wapum to say. Stardom by Bonia Namus. Namia Domia Huya Papa, Payana Namia say. That's it. I think soon Namia Madum Abuadum Son, and I'm quite. I'm a catching Fiji upon the Sayadum said, Medanasi, Edanasi, Maybe as a man or Mangana. I'm Abra Fili, I'm a Danasi. DLFM Kopalba, only let my Fumina Hitman Samidi, Amen. Amen, me that say. Good morning. Good morning. Offer your invitation. Offer no pay what pomo to say. Yes, we are here, papa, yenti what I pay. Yeah, the Yamia so I'm mad, the baby at here. Eriko Dibrona, Eriko Kwan, Aqui. The thing I may say, on Kaya. Yara, what they have to know, commands to super. Amen. Yeah, that's it. So also what to me afraid and I pay 059340 6565 0534 050 199. Johnny live on Facebook. Obano I share link no. I'm off for being so to me I should be and I pay. Good morning. Good morning. Never job through radio no what am I for saying? Kasa free here for. Mami ti wanna pay. Rami Daniel Kukwasi. And as I say, I'm at the party. My bachelor home through radio no one not meant to unkai wadaroma. And then we call doing okay, Mate. Hello. Daniel Kukwasi say, I'm at the party and okay. And I'm fan the Totroto cry, and Ramira home. Mammy tip by me, I mean, who the Amayami. Pompers a radimamia hondin, and me friend Quay Wimbra. It Daniel Kukwasi said, Moon Sumu hondim,
on come who say most of me tree a me tia me ya me who see. On mamma on this a muslim mean gina painting and ye be crack papechi say Ahutoyem Abutoyem Embra for Yesu Christo dim. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for saying. Hitman patch from Ruben, me prefer accounting. Mami ti wanna pay. Yo, Hitman, with the Nyamia say about me home buying now. Me na me nim ni nti America say me the Nyamia so about me home buying. The Nyamia ye na door super my blood boom. For me me busuam. The me strane say omo modian crying sa the Nyamia na Hitman me srel and kame ma dwen a ye the Nyamia si wi a anka kasa bi ni bi yen share ho awerho pa yen su efiri sabre ya nyum nko awerho nyum nko amonsa man ni sensu why munya program no na mo papa mo dehie mo nana mo de nyina na nyina yen su akopem o kire nwumre ni hu ne ebe me dawat Mate wants to make your point. Good morning. Good morning, Governor. Me patch for saying. I'm asking you to me person because I feel Mami ti wanna pay. and then I find see that's a for they are sick. So I share so and the trouble soon a doom about the do the same way. Let us one power one dinner and ye are home baby so and I don't know more bro and I soon to that. Nemo ye got the choir papa ya yentimi nkono de ye dem pivota mochi. Mo be kwa ba e wasundwe mu mo nan pompem ho. Kristo ni din ni tumi ni moja tumi ni nti onfa mo kombra. Amen. Amen. Yeah, that's so what me afre ene anope. Good morning. Good morning, Baba. Me pacho Mrs. Minta what pomo to say? Nyamia dumo Baba na wo so. Nyamia do me so me hu ye papa apa. Baba na no prince Baba no waka you. Ama de party ye, the mother bodwi moje di mu afro sane. Ya family sa asedan ka ne di ono obo so ni asase. No kaka ye de ni de nyina hwe ye bone ne emu ye hu ni yenji. Na de atia ode ne satia ba akopɛ ode prayer say ye sorry. Ne yetimi sorry free ye kata so. Esa be ye okati aziko bi. Ya family so nkoso mbo ye ho ban ye ne ye fiefuo. Ye busie nyina so ne rade sa. Ya na motutu ya sorry. Ne be ye musu ne be su mi akoto abanyama ne mu. Rade hu ye mobo no twitwande ye. Na de atia ye refi ye hu ye kata so mpo a DLFM nti ebeda onu rade asi. Koso adanase ye hwe ne oyema ye ya ye ni hwe ya fam ne se aseda enka ne di. Ba ko be na no prince ye da asi. Nyame onshua onye okese. Because pempen so anka ye bi pa de se ko ye nipa bi a wa ho den na wo de ye ne awu ye ya enka ye kase tupu anka nsam abakeka de ke doso na so sansa nyame na de wo ye ejuma na ode ne nsam etua wanu ntini emfa wo ni situation bi e beba e wo gina hwempie so a wokun ehye nyame di enyonyam te rade nkoso onkra ombo ho bai na wotwi ye da ye ni so no no rade onni mo bi nko na ne nan kopon bo no fa din bi mbeto so mo bi nkonko no bibi na ofa di bi mbeto so mo bi nkonko di bibi na ofa di bi mbeto so ya papa wa bre rade hu ye mo bo na wotwi abra ye kokora ni o ma bibi aye jojojo ni e ba eduma ye guso aye eno ne na seda because fire ne sama no e wo Yesu di amen. Amen. Yeah, that's so what to me, friend. 0593406565 0534050199. Hello, good morning. Brother, yes sir, you're frozen. Brother, I'm Sakodi ni. Sakodi anope na Nyankopon se. Yo brother, I'm the Nyamiase anope. So I hear so. I'm at the patching. With the Nyamiase man is off penny. Honorable Bishop Richard Jeron Doche Anyagbede Adonai International Ministry Papa Bakope Obia ni ho the Nyamiase ama mabusia the Nyamiase Mazila the Nyamiase Mamriku 499 Asante Zongo DL College Association for nyina ena DL abusia ko ni nyina Brakom na Nyame Shirao oni Kwadwo Sami bi
any DL Funina. Yamin Famon Comra, Onja Moso. No more mobile, and Famon Comra. Oh, yes, you demo. Amen. Amen. Yeah, that's so what to me a friend 0593 40 65 65 0534 050 199. And they are what done pay. Yeah, then you could say good morning. Good morning, me right man. Me pacho arrivals and pay what to say. Yamia da Roma. I'm pacho also. Yamia do me who your papa. The Yamia says in fact of the Amen. And then we program so Miss Yamin and who they name come out. Amen. My workers in now I no pay that was the name in Francis of the Amen. We were Hitman, Nipa no be brainy did. Yankupon say we muja to ada una ye no nimu. If you already know Yamin nimu krans and ye wo. Share Joseph, ni anini anum di ye ni na. Free prison the D Prime Minister. Emra Moses Odifo Samuel Eko JCC a onko si hin. Na ne ma atintin gram ne ade ina wo. E ka kire ne se enye we no. No bi sa papa ne se ne ma ina ni. Na David papa ni resi ono ane banimpo. Se owo baby a friend David. O si o ba kun bi di ohwe mmoa wo wure. Onyame adom ono no bedi hin. Me no ka se bia na wabusuafo apo. But kai hu se onyame no do ba wi ase no. Onyame. It's my only yamin head. Yankopon enka won so ho papa pa ora Evans 059340 6565 053450 199 ya den Yankopon si adopay na do monti ya tinkwamo mo jadi e mo frusani ya techoma da bodwema ya dumbinti. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes sir, me ba Jeff Rose. Piano with my new town boy. Me pacho anopay wa promote say. Nyame waye bio. There me ka say nya is a pity happy ne. Nyame waye bi pa. Nyame asema me madam, sister mama. E was Tamanita market. And my boss, your friend Dam Shishu. E was Tamanita market. And my family ni nya e wada. And my customer ba ko your friend Mr. Pia or Shumeta e was Tamanita. Amen. Amen. May that say. Good morning. Good morning, sir. Gideon very much, Sante. Yes, sir. Gideon no pay my meet you. And I think I already did. So not my life. Wow, I am a hanging PSO. My name for as a daman. No, great. I don't know yet. Who near do you run and go. So the Achai the I this year, old my mean, I feel penny for Ghana, my peninsula. Ye be kru akrakra edi akobom ewo Master Sports Stadium onko son crying my entry 19 year kron efi muso ni esan biada mu ono ani dimu wona dum ni ne bubro kese ode do yenti. Amen. Amen. Gideon very much Santa no pay that's papa pa yen fa course ni mi do na no pay yen fa seda yen fancy 0593 40 6565 0534 050 199. Here go Facebook messages kakra banana pay making kind and fama. Janet say what in the message about no pay. I say thank God. Hope all is well. PSA kwabina. Yedenyanko pass for the gift of life. Amen and amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba Jeff Rose. But me did the prophet Samuel. Okay. Also for my meeting. So for my meeting one no pay. Nyamia se Ewurade ahwe soma adepa ache ame aye bia man ebio no pe bia me kan se nyame shamo ewo djuma pa moye nyame kamo ho oncheche mowe onanga san shamo den bia ya mbre bia no ono nyame onhye no ho ani onyamo na me bom paye edemamo ewo Yesu din mo se efinde areko kotomo memenda monkoye mobaye tumi biara ebeman homre so ewo ekwan so ewo kunase ewo yinase mitina Yesu piemu mikwemo Yesu piemu ebeman homre so mikwemo Yesu piemu enkomboni biara asofo atofo ni difa atofu bi ahya to ho
No mo yenya koma nyoma so mo bompa so mo hwese bebem. Mi gina Yesu dimo ndano pa we mi dream yiregu wo Yesu dimo. Mi Yesu mo ja ehye mo nyina mo nso. Embo mo ban. Nyame ahonde etwa mo hia. Nyame fa eja. Eni jafedu esi atafo no kwan. So be the adwemboni eba ewo Yesu dimo. Nyame madamo ni okunu bubu nka dimo on body ni fry ewo Yesu dimo. Amen. Ko sisa mo beye yi na ewie na ma befie na damo ni okono nankasa apeni no maka. Hitman nyame nka mo ho. Amen. Chia zigibi any silverity. Mate. Nyame nka mo nyina mo. Yeah, that's it, Papa. Thank you so much for calling. I was young. Aha, ani adi asida besi. Yen to me, enfa calls ni biem. DL 106.9. And that's what I will home Obia.
It's more minutes to hit off all the hour 7. Papa show and we show Papa. Join you live on Facebook about share link now. If you want more for being so to me, I have been. Now, Fidelia Fianco say a good job. Derek, I watching us live from Unkrakan. And I bet Brasso major stories making headlines in the National Daily School. Wakatano. I'm a boss one year didn't you know about. Yeah, you're so you're simply well, a special good morning and come out. Who Fabregas. Who do fertility and herbal center. And I'll pay what promote to say if you are. Who do fertility. I do my phone and I'll pay you chamo papa. Coming up next on the show. Major stories making headlines in the national dailies in Shrabab. But you're Sammy B. Wahab. But what crap in a band of pay? But your council weekendy. Kumasi Babara Sports Stadium. Mohona that the Lumba unit Eberswa. Kumasi Babara Sports Stadium. Hop. And that the Lumba unit Eberswa. And I pay the assembly in a band. Fab. Yeah, you're so you're simply when you're in a so simply my sorry. Darling Saturday, yes, Shaba Quadosa may be at Rasemir and Femima Quadia Quaba. As usual, looking so fresh this morning. The wife of a pa, and Femima Quadia Quaba. Okay, Quadio Maggio. Yeah, Major. Morning. Yeah, good morning. Good morning. That's all my morning straight is oh, morning. So be able to oh, yeah, me adom. And what day ye? Yeah, me adom. Day pa. And I'll pay fab so chia papa. Fab ne. If you do Fabregas. Oh, okay. We do fertility and the herbal center. Was with chia papa. And no pay so 30 you. Oh, okay. So would you go work at Tamo boss one bar? Would see papa pap. That's nice. Was so bedroom. I'm on my Ghana into which you and pay. Yes, was a segment newspaper review segment. No, I had that should be ordinary Tuma, Baba Bowdiano. Yes, sponsors grab my show. No, yes, I bear crano or Montemin can be our newspaper segment. So, yes, it can be attached. No, correct. And yes, so much best sponsor newspaper review. No, now yet 3 boys in it to Tunasrania Bassay. No, correct. From Mudia Conediaba. Matthias, but honestly, then as a near Jumadia or boss. Ghana. Matenen Kappa, Matenen Canadu Madian Oba, Ghana for here or man, you may be actually almost so titra pomudin titi or mono, and Quedia or bono, yate, yatinti, Yabonabas and Emily Pemobeti Yanka. Right. Quabana Susan of Pewuchio. Oh, Dr. Iti Akuno Quabana dance. On the sponsor Bibia. I see. So, Unim. Minim. Oh, nada. Say, baby, me to ah, yes. Yeah. Oh, would you know on sponsor dance? Chance after I showed my friend. Sir, I mean, family be a training if we're doing progress over journal and our latest development over journal. I see. To Kwabena dance on sponsor, I can't catch a Kwabena dance. Yeah. And your boss Akura na Utria Babaneka free all the way from Awish. Samahiansu. Then it's not come how much Kwabena Nadia. I see. And Ghana for per sponsor, penny poor sponsor maybe dream it to move here.
a senior man himself. Kwabena Danso. And a far who can but my look is so nice. Okay. Then as to me, yes, sir. My look is so nice of late. Right. Yeah. Kwajo ana pay na mini atiefo di nkomo. And nkomo na ye bono. Yeah. Na me catch atiefo said. I thought that was so to me to boase. You need to take time. Men pray wo ho. David. When ya membre enemre pa. Wonso ma bepie. Abraba ya bon kwadwo ne dodo na na hyase e na obehu classmate bi no wo ye adwuma e na wo wutifie e mo abam mbu to bo ase mempa ba Nyankopon bre ene mbre pa wo bi wo no ma ma fofo nyina ware dodo na awo ye de awo etwa ne mpoa e kwadwo wo kenkan bible na menim se bible no wonim yie pa. Oh yeah, sure. Sarah wonyamfie dodo sansa wo Sarah, I think Sarah got 90 years. In fear do your 90 years. And Sanyankopon Cheneba. And said then na what problem? So Sarah cry 90 years. Nyankopon to me Cheneba. Nyankopon be the pemuno. Bonso. Ubenya yefuno awoba. Wobi ono ma me na fofo nyina nya adwuma ya me metifie. Ene ma me fa kwati kwan bi so na fe me so me nya adwuma. Kwati kwan ne de wo ho. Ewiase mabrabo no ye wo nipa mienu ye wo anyame bi ene Nyankopon. But say what do wo to Nyankopon so a Bible say one a wode wo ho nyina to awurade so no ade nyina di boa won na ewie won yi wanka sa ade bi edi boa won wo say ade nyina di boa won na ewie won yi ti kwadwo we ne nkoma no pay na me ne atiefo che yeah me na wase ne akwanya wode ama me yemfa na asem awurade ne hweso pa ode ahwe yen so ene so ama yenkwa na ebio nchia kese ne na se enko ama ne tiefo mutia no pani bia hodo bi omutie free no Nyankopon onhyira wo mopa and what can be say wona wode wo ho nyina to awurade so no wanka she partially say ode ne ho to ne ba bi to nyame so no ode ne ba bi so akoto ba bi fufuro you see abrabona ye bo no ye kwantu ayetu ewa pa life is like a long journey yemfa dakoro entwa empenifo aka empoka aseme say enya da obeto ebo etwa esuofra won na mpefin bisi wo enti bra na ye bo no se wanto obo ase amfa kwantren ne nso a ubesi anso hweba anye sisi ewo anim ba bia etwen wo bre bia obia bobia wo ho aketwe de nanim an nsa beka okay but a matter of time you see me mate ba kon me ne wo school mu ne ye ka obia onnim homa ye beka se na homa ne so no wode sa no kra enko no nim ngoma but ye wie school JHS na na wose won obesua adwuma ene okukosua adwuma enne ye ka me mate fo am no wie school ba ko a okọ nanim abrabo ma ye se nipa na ye wo school mo ni mo hwena na ye seresere na aye osua adwuma he is now an auto mechanic and adwuma wo bone mmemmia ampanifo be fa ne komode ni chine sometimes ni ma bi wo hokra won to mpanifo na de che ne keke you see abrabo na ye bono won ayade bebre na ni ma pii na ne wa abrabo no right aya meka hwe ye papa John Dramani Mahama said ye hunu ne so ye o mampani no nyesi ya na wote o okay o mampani da John Ajekum Kufo a wo hu so obesom Ghana mampani da na dankwa Kufu ado Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ye mame Opoku Ajiman professor hwe no more of time so kro ade pere yesenko ope vice president o pere du ba bi kwa ni mi say ade na enye yi kra e got a point kra na 2024 even NDC party members ni bi kra ka sama me no wa ya abre wonto mompe they make kan Ghana for mutimim they make and that is true but baby ya me di na duro you see when is wade hunu nya dakro pen bebe mama wo enya dakro and penifo so obi nim obrempon ahyase e wo bra yebo no kwadwo unim obi ani ho no man na hyebre kra bo ne moma so for you to determine say no anipa we wo be ye we enye ye obi ahyebre embo ne moma so enyankopon adom bra ko bra ye ti radio so ye ka say ye nim the next move be koso go ya brabom okay me nim kwadwo sa woni mame kasem and ade we na me pese me ma tiefo ate and you know what happened Monday ebra ye pon ya me kofie yeah sure so minimum sesa na besi a enka me bakura na manfa kamba yeah you can't predict enyankopon dom me na me ka kire wo de we ye ni mu ebesi no
wonni su control agye de etwa mu kɔ na obehunu but the free when mobile ne de wunnim baby kura woko you can reflect on the past yes but the future you can't predict. Only the past you can reflect future ne de no one can predict no you see aya ho yenya brema ye ho right empenifo kan sem mi say ye wo se beku aboa wo so na yem pepere ye ho aboa kusie ho nkobu ye nam segunim bebe nyame ne wo besi a enka brebi a wo bɔ ne sese enka wagyae enka baabi a wo chinchin pam wa ne enka wagyae hoko segunim se de wo da achen ba ba ya ka brebi a do ni pedua bɔ no ka wagyae dada he ese bia ye twa ne ne ebe ye stain ebe ye fini keka e wo ya bra bom if ese bia ye twa ne ne ebe tuma ya nsoro ma hyerɛn wo ya bra bom emri bi edi anim enti yanto ye bo ase asofo mpenimfo ahu wo mo ne nyesa na omote akwasi awua no da kanishi haya o yem papa apostle Francis Amwakwata last na wo ka kanishi trotum na otete o ka nyame asem enne o kira brofo ade ne ho na hu se na nko bedu sampempen so no kwa na ode ne ho kura no wonim yes enti yenya abotrema ye ho ade ba ko a aya ne mpempi e madodo na ba mu bu a mbota mu nduru ho ne sei ye de ye ho toto afoforo ho ena ma afo nyina ye agame mi ko school mpo na minim adresse na madam free a oni bosesi ya hebe bi oni nam ena me se de na metie ena mabusunya boni ya mekoda mu nti de wie me na ye de ye ho akototo amanfo ho saa oh ye go school ya George mu nyina na me ya de achi wo mo let me tell you one thing Kofi Mensa mu nyina na me ya de achi wo ye ko school ne ye lady ba ko sesi o watakwa bompie so yeah ne din the patient afo kwa bra kwa bna again won say ye kasa obi ye intelligent pass obi onim ade a me ankasa in person me nhia bi saada ye wo school no ne nyina ye boy ye ho modern say ye besua de ehunade pa but ye like teacher chira de again to me da wa class o to me da ye chira de no wada o to me da the moment a ode exercise begu so teacher ni hu just again hu to me na hi na ode exercise egu say be ye obenya na egu ne ma obetwa ni nyina na emu bia ye 10-24/7 ye tibi yes patient mu ye exams na kise teacher na for so obeti ni bi obe ma 100% ni nyina yes obe ma ni nyina on exercise enti on exams enfeli onimade otumu say yes onimade ba be ye wie school no wankɔ bio yes wankɔ bio asat na otifie be de no onimade akura no yame adom ye ka defo ye mate ni mo na ye defo pa o ma minim o munya na ye defo kese pa we mu ye ne ya kan so nyame adom ye gusu a ye kɔ anim kakra kakra etansi uza brabo no obi anim daache but that time na de ye kan so pensions de ye se de otie de in fact obi anya nananka wope sesi a ye omo soso a ye ne ya firi mu afi ne beka say we de anya nanka ye mpa because owie ye no wankɔ bio obi anim de ye anim daache aya wo me ye nya bote ne susu mbɔ nyame sombo nyame nim de ye na wo ye ma ne ma empempi aya na bo ahye ne susu dua ye nduru ho ne nyina dodo na afiri yen aya ne mfiri awurade o that is the truth ewom okay aya na dodo na afiri yen ya ne mo tutuo ene ye commitment level ye mfa ye ho nto nyame so ye mo bra nyame pe de nyame aka kire ne nyane saa so obetumi akura mu diem awa ho kire berem edo ho nyina to awurade so aka say no matter what the situation may be me mpa ma awurade da na be ye no krofo ma awurade abre na abre nyina ma nyame ehunu se de ye wote ne wo no kura wudi amana me nua ba ma wutie mie ene de isim se ne mo ma so tight ne mo ma ye dia ma wo de tade mfa chenka ne bi mi ka se wotie me ya gini ka firi ne nsem be ye mfie de wo ho ni onya bi ntwi bio oni score de kotobi de obedi mpa de mfie mi ka sei obi ye inadi mi ka sei pressure dano so ne ma fees tue den but nya abotre enu nti kaka ho anu adro da enko hu wonnim de da wanim daache hwe obi oto no bo ase won sohwem na wo firi mu firi bra kobra sa nipa no wo ho nyame ye ne se bo aye den kranim ye nya ne sutumi bio nipa bia wo kwate bia mu woden na otumi gina ne naso no kuradie mu ekura ne mudiem ede ne ho nyina atu awurade so no bra kobra sa nipa kuro ne firi mu fia Nyankopɔn de ne be ya agede ema na busua ode ne be ya agede ma ne man a sa nipa no na hwe ase ye den enti man to ye bo ase de ye na mu no e ya de ba kon e kira we say there is merepa bi wo wani mu a etwen wo Anidaso Wɔhɔ saa ne ma na ode prepare kwan ma wo so hu se de bia last me kan de bia be hu se abrabo ma ya dimpi no meaning se dara
other doors e pesi bie nyame mie kwa mani pakeke before once one door emu beto no na foforo bi wo ha e bia ma wo be se wentintim ye ne wankura mu die mu no kure die mu a ne wo commitment level ade ma urade ne wan yiri mu anhye mu kena e be san wo nyame nhyɛ da mie door keke mani pa wo even wo ye sofo mpo na nyame pese odo ko different level nya wo keke osofo bi tumi nyame tumi de ne ye adwuma ngwesra ba no so saa na oba bia ne ho ofa akọ cancel no wa no akọ hyehye ne sa na one na da no adum ni ja seconds no no ekwa pra prechira ma no me kese osofo bi kese inhyira ma sem na wo kan I'm telling you ya de ekoso anokra pa akojo nyame pese ohun ni se wo no level na wo msese ni se ode adum bi ete sa adum wo bi wa obetumi akura wo mu ye ni wakoso age nyame ade ni wadi na sem so ana oba yi ba ya ta akire din yankopon to kakra me de ma wo mponi na we de ese me ma wo nyane wufuwa ni be yehu obawi ma nyina wa sole kana wa enti the moment bi e be hu senso hwe ne nema bi ano odin ba yeso no ne kwan kese bi ye den e bia ma ye enti ye nya abotre wo current situation na wo team no nye wa wie ye ni me pa na wo but just have time and exercise patience for yourself ye nim say with time no nyame na nkasa be hye ne ho anim nyam wo ya bra boso nyankopon me pam no won nkasa be pija ye obeshare na nwam because ba wonim ene ye International Mountains Day, World Mountain Day mutai sorry me Paul rather yes ene ye World Mountain Day and wonim se Ghana ye mountains bebre wo hanom oye ma mewura ho oye ma mewura ho adana raho say ye no man nyina kan srahwem bia ho do tourist site ahodo no say ye de ye nyamfa so bia wo misa ye wo bi Mountain Afajatu ani miamia pi na wo me but enam ye mpanifo a omani nko ne mapa ho nti no ne nyina o de bisa ho se Mountain Afajatu ni sa mepo akese ne ade na wo Ghana no there ba de na etuma January ama ye yaso man just ask yourself yes nti no eya me ya nti let us remind our leaders say yes rewo mo oman bia wade pa bia nyame de dom no soronko a ode ma wo man ne se won fa so niye e wa brabom na o man fa so nko nanim wo ko Italy man mu a tomatoes ene adwuma mu wo musika kasi o ene apple yes apple de wa Ghana ha ye mfa nya wi aye de ensa asi 2 galam se ne sa no wo mo de ne ne ade ma wo musika kasi ba Ghana de ne ye de nyankopon ya man bibi papa bi a wasase wesu nyina bi anka Ghana nye wo manye sese ye koba bi kobo bosia da bra kobra mesi ye nya nokrefo o mba ye nokrefo o munya party sem ni ye nya nipa o munya nyamisuro nipa underline the word nyamisuro nipa manka obi o ye party bawo mesi ye nya obi o ye nyamisuro nipa nya bi o ye sofo no yo sura twede ya mpon nyankopon no odi ani die ni obuo ma nyame ne wo di Ghana so ne wo yi party sem firim ne so wo so obesiesie Ghana bra ko bra Ghana nkwam no ne mmobosia ka preda e de ne yehia e de ba de yo bibia chairman anything sometimes you be tena na say ye kasa obi be kasa bia ne ye tan obi nya sa sometimes what tena na do ne ma bi tutu ne ma bi hu a na wo hwe amanya hodo o madi ya ye kwaye o mu nchen ko bobosia na hwe de ye wa asa sabi obema wa wade na yere ho ofe pa wo bibia bi na so ntumi ne yere ne na wato graphic no obi kenkan ma no o se attention esi bema bi won ma wate sika bema wanya sika wade oba no ho ofe timi so oba yi bosi wanimnyam wachinyam obibia wato to wasi dem no to ento na obi na eto ama no the same thing na Ghana te bana sasa wato ko wa ma obi no kenkan necessary na yaye o ma no odi opa check yen raw materials ahodo e Ghana ande na ye ye wia na ye akoma seniors e wo no ho anoma dan dem abeto ho ama ya boden na ye san to no manya so mfa so na ye ya bregu kwa hwenua ye twa na Ghana ye de ye den afanya hwe so me de se ne e ye World Mountain Days dia de metumi aka ne se mpanifo no mpanifo se bi wa ye bi jai yankase wa ye bi ato so omu ehunu hwe ammo omani apronko kwa mama hodo so ne de ye koso we beg them nyame atumi ya japadia pi senya manyasam kan ya afra ya ni so man ena preto we ye sei misima ye sei we ye sei ena mu ye bi ena yenso ye bi sei ya na ye wo hwehwe oman Ghana se asra ne abasa so wia nama
black obra na yesi ye genuinely ke ye katua bosoma katua ye genuine nko obi age ne pepepe na obi anwia bi nka ne de ho adodode ye de ma wo mo na dose na nko mo srashe so se ye de boa Ghana black obra even only tallest insra hwe keke betuna ma Ghana di ye insra hwe keke ba de ne ye wa hunu mo kwa pem na kwa mountains akese ye wo ho abotan bi atintim so na se de bi kura shape ti a ko voter region ke betim de ya de pama ye nsrahwe bia de sika revenue dia momay but ye nye de onu be de anim nya bi de ne ho to no what ya say de oti anim no de men ne ho to no oni problem enti wo na wusu an na chi asema ye be sra wo no we beg them okay ye sra wo mpa ne ye man ye ne nkɔ ye nsrahwe bia hodo ho na nse me hu se omo se fairly ba ku bia kubu se voter region san yefa ahoma na sensan so na de say friend say Kakum National Park wo ku eni bi say ya bia I think say me refi I think say voter region so ba bia na akwa akwate na nipa omo nsra hwe ni nyina prepra e wo kura ahoma bia di say wiem be pem nne kwa me nkoma abra so bia mfa ne san kwa hwe se de atie bi o enso de bia gi hu ska wo kura I see o say ya kwan nyina say sa na omo sha ase o omo ya no obi ampam wa na omo yi ne se ni nyina tu abom na ni nyina se abom na yatim obi anzo bo de me ko ne baby okay we beg them Ghana nya omanya ese se ye fa ye kura ekwa ma no ne kwa jebosia ba ha se ye de be ye oman ni yo telling you Nyankopon wo kan Genesis chapter 6 na I think it's verse 6 no Nyankopon se ne wo nunu hu so obo nipa no di ya wana komam typically ne me hu ne se sa Nyankopon wa ye mistake Watewa de bi odwene se me twede ampoma yafo so papa se me de no mapa we ma Ghana I'm telling you Nyankopon betena se aka se wanu no ho pa so de ne pese dum Ghana na onima aka wanfa ma yen Nyankopon nim pa se or the natural resources ni mapa ma Ghana na asase bidia ma Ghana ye ni se confirm ma yeda wanu no ho pa ye hu so o man ba ko Nyankopon anu no ho pa wo mo kese wasase we so yen as Ghana man ye hu so hwe bibia ni ho wanfa no ye bibia ni ho anyame anfa ma ye bet ya dwen say ade pay be fia ye mpe that de nyum na ye mpe e be boatu agu Ghana man kram pa de pa e be boatu agu be afa ye be sere obi aba ne de koba for now going forward ye sere won ade bia ye o man ne de no mo ani nko ho yi no mo ma timemufo ni feel très bien Black obra ye kwa ye be no se wo ye aja na ofie na se wo ma de men na o mani age edi agora how do you feel so good I'm telling you bagana mpanifo ne ntesa aja papa bia ne ma de men na mo do mo se buru mo afuru so kwaba aja ne tewa no wade aja na adwam se mani age manya sika hwefie be ye nkofo ne de mpanifo de men do mo se buru mo afuru so na nkwala ne tefie ne komku won na they feel so happy so mama mo mane bre we ye jabone we beg them omo fa nkwa adwendwem right kojo me da se papa pa Johnny live on Facebook major stories making headlines in the National Daily School Wakrata no mo Botswana ala pay de nyina ba kan kete se Lumba super natural mineral water oba no share link no na feel fufuru be so atumi ahwebia na pay 7:15 is the time, and it's time for the newspaper review segment on the show. Right, Black Obramena, Senior Quenya, would de Amami Bioni and Fanas Yakese, Emma and a tearful dinner, and say no pain in small doing in ano, Kuakratano at your bar. Ebraso, say you see Unkunyana, Yamagana fool, no Yakosu, or my Ghana Munina. Na enam Brenintino, Yanshas FM free daily graphic Wakratano. Na sana na yamfanchere na siekesi yampa mfama ene tiefua. Wonom ewo information centers ahodo say ye pap say ne information center wokruma hodo a mu bietum ma de hye nyina te yenka ne da mu nyina sese Yankopon hyira mu DJ Ghanaman ebutum go train station we bietum fidie ni so a eho ye DLFM next obi atie yen nti ye kan se Yankopon hyira no ne adofo ahodo mu bietum nyina no twide ampo Yankopon onye mu nyina kese anopai na yenhye ase yemfamfiri okunini daily graphic wakrata no na anopai odi Ghana mampani John Dramani Mahama ne mfoni di aba na Ghana mampani ne nsane se de wire na efe pam utumu se microphones na anim na obisa na ho nsem na brofo wo matwere wo ha ne se calls to scrap OSP premature
President Mahama declares a demand speeding up of prosecutions. Etimeka say Ghana man penny echiremam. Mashibadwafo ni bi etintim krata e de akwakwada ne say wonom sere na dan wani ya. So ya Ghana man penny dada na denkwa kufuado ete ya watena ase adwene hu ne say Oma no pro ne kankan egusu a ekutie oman pam ye mpuntuo ne ye die no atwea santi opese oboa no ote asoye sunku bi no ebetimi edi nani kurutua wisie edi nipa hodo am wonom esom oman achiye pa se beya obinam kwati kwan so ebokro no edwiri Ghana sika gu ne botom pro ne kankan a saa asoye ne betimi aye nyama tentem so de kwadan asoafo no ene ya ban lo ya pani ono kransi asoafo am oman yi mu ohwe atenten ne so me kire tani gya no abɔ no ho mode de nipa yakwagyinam na no na mra etimi no omadi ne sɛ de sɛ na saa asoye na omampanin dada te ye no no obo modern ede opani pa ne den de lawyer kisi ajabi nkokotua no a senior man ba ye ene intensa hodo de aboni pa kremu asini kuri edos nye pa echine obi akodi sika echine obi anyamfumusuo senti yenkwache ne nya ni sei na dodo na adwene ho ahunu se da bi saa asoye ya omampanin dada na dankwa kufa de kote ne ya ne boni mum pepa so pa homa so no ne ye ne yeyem na nso bota ye pa wode te asoye ne dia kwaje nsre pene peteku a ye nsempi wo bayimu a wone mu kirem se OSPC kapa e fa so e hore munye sika kuma ne nyina damfa so obi amaso nti Ghana eboka gu kwade ne ebe ya aso ne yentu ase ne yengunu setu o no man yenko yenim ne no na Ghana mampani John Dramani Mohammed kirem se Ghana munya botre musu nyina wate de mu ka nyina na asuma asem na nimusema na mum munya botre OSP osre no kwadu de abɔ nipa hodo bia na o ma na ho nya ha wamra kwan so na o ma mra ne no adehye wabɔ mu den ni nyina ni ne pepepe ne mum de maka na wate nanso so I say ya pere ye ho dodo ye so premature de say nenu ye beka se yengu aso ye no nti yenya abotre maka wate ne mum se wongu ni sesi a ne de munya abotre ma no na beto ne ma no wawie de beto nsane ani ahwe se ogu na obegu no se oto no bo ase hwehwe ne ma no mo ye ne yensu a obeye ne ye enti wei eye Ghana mampanin John Dramani Mahama asam kese ode ba ya kuwa krata daily graphic de ba ye so pa kuwa krata ya kwesi boni beka ne se bene headline no eno ne asem titira ede ni Ghana mampanin fo ni da ha nsemi abetodwam na kuwa krata de nsamba ko abanso am openi pa ono oman Ghana mu ye maame on ne da so ye hwe oman Ghana beto so metire electoral commission ye chairperson ye maame Jane mensana kuwa krata nanim ha na watwere bro for 10 say EC set December 30th for Pandai parliamentary election rerun. Krata feto so edunsia ewo daily graphic wa krata no ena eba manesi nyina yenim kwanda ya bato a mokoto ene nim se nkaja we di Enquires mo fu adwonti krema ya dabra ne sa na ade na nte sa o wo mo adi kra wi ne ma mekese ma hye badwani abo adwuma sa ekwa afi ba kwentemu ane sa ye wo hwa na krata bia su so eni si ni okwakyire mu ekopre ma hye badwa konwa wo panda bato mpesu aso akyire mu se ekwa ya hodo efa so a electoral commission etimi edikra oniminyamfo mati unyindam a ono ne kotu franka wa MPP am yokodi dimodi nkonim no wamfa kwampa so nti ene yenchede Obia da wo memo de nsem ya kwadan Temele High Court no judge ne tena konwa so a na osu dabi asem no ekwan a mahye badwane de ma de hyam wo pandai mi oniminyamfo mati unyindam nya konwa ne nya kwampa so nti aba no wode mo nkoto no foforo a oyinafu ama akoma kwadu esensi wo se electoral commission no nseda no mo nkoto aba no ne ndanse nsem we nti nane nansa mahye badwam vo na anya adwumo ene dede pa dom kase no dom kuma no dom kase no aba behwe amuso bunko yi krata ne free yisi vo asa ye na munka nkire mu se kwanda abaton ye ntubiem ifisa asem no wo court na mekase no electoral commission asese yakopɔ ya adoma openima busuma ye obi ne de toso aduasa emfimpim ye ne adununum afie mu kwandai abato mpesu aso oniminyamfo manti unyindam eni NDC ni ono so kwapere ya kobuka mu ma na o kirem se electoral commission wi ano no omokusia kan na foforo ti wedie obi ba bewu edaso se DJ omalen se waka asa agro no anto akire yei obi bo yitwa ye ho saa ye de tu akine we ho eba na dia pawo sumne ne ye kro no de se ni ye nim dom kuma ne so mo mpre ma ba ne maso nanso mekese mprempre no asa hwa o man Ghana ye mahye bedwafo na akwaji atum se de tie bia no se ye to no foforo nti no yisi ensa kankrata ne free speaker of parliament
was 30th of this month, December 2025. Saban Yankoto, Brunya Busumumu. And a way be dear Tia, have Brunya and your Behopa, senior Nanyasa. A man for Besu, eh, your 12, Eddie Abacosin, a baby new, Anna. I said, Eddie Abacope, because the two the baby in Yankee will cry, Mount Coco to cry. And it says, Aqua and Sao. In the Amia, do my Brunya Bossamana, no 30th and I Beco 31st and a dear. If we be suicide, you could run you because I yet dance about on a bus on Quandia. Baku be soon. Na me nyuko bi so be sum okroyim te ho nsem no do be sun de anim no ho e den ya ba ko be sun na empenifo de abeto dwa kata fa to so do bi ensa wo daily graphic e bo amane say dangerous metals found in food and FE cosmetics enti make say de o mu kire mu a e otumu say nema bia e ko nema ye die mu a e be ha ya pom dimpi ekọ nnuaba hodo a ye dim and FE nso nku ayesra ehu omo kire ma ni nyina eye fuma gudi a yenem koti kwansa yetuo no enura edi gu fom edi gu nsom edi tutu fuma gudi no dodo na ya wudura wono ma ka ho nsem aka mpanifo ampem wanti empanifo mo ka bi wo mhwehwema hodo ma ya betire mu kire mu sese de aye ne de si ahwe ni ya daachi bia nnuane ahodo a yedie no ya pom den no si akopon ma yemfinhia wa ha wa hwe bebu ye nnamu fa ne agya ba ko ato ye be sa kwa hwe de a okobudu ku su anya neto ye so daachi bi obeyo kwasea omo kire mu Ghana se de ye ni abiri sika gidigidi a ye de sign de no mo ne niam ahodo mercury tututu fu magudi akwati kwanso ne ya hwe ni ya ho si benya 100 years e be di 50 na 50 ni ato atwene nti ye hwe ni ye pa ene ho nsem so na abai nti nnuane a ye die na ade a ya ne se makwa akoto nyadoa ewodwam makoto tomatoes ewodwam menye ebone bia makoto banche makoto bayira minim dia kom meside ne mahu afi ne yetu bayira dia kogu FDA fo hwehwe ma hu ye se metals nimu ana se sen wo me hwe bibi ye o ehwe bibi ye pa na sa ye twa no dachi nchirima bebre pa ye kura ye wo hasisi ne ye bre ne mo mfiri akire ba mu hwe ne yie wate didi preko ene didi da de na mope aso man ene manfo pi atwa mkoku atu agu adenti a go da pie ho didi preko na didi da de ene yepe aso man yemfa nkwa adwendwe mu kata fa taso dumi ensa ho abio san de aba o say president assent to COVID-19 repeal law etimeke se nansan beto dwa oswafo no hwe omanga na sika semso Dr. Kessel atuba forcing emanyanya ntie se aban de hyehye aba se emre bi atwam mfimpi mienu donkron betu mfimpi mienu aduno 2019 and 2020 yade bi be sen wiase amansan nyina kuma ye fene se COVID-19 kwaye kwadie wo yade wiase nyina one spare obia ma Ghana so bi si henti abanda da na ye hyehye bi kire se o me ye be yanka yentu etreton kakra nkra ye be fene se COVID levy na boana ka ban ne boye wo mra ye kɔ crisis eti se mu no abenya tumi abo adoto ne amamo men ye tumi akɔ ne visi kwenya nyinam kan ye free a ye ntua nsuo free a ye nom na kwa ene ade a ohu entine nyinam na mpanifo kirim se sa COVID-19 levy no ya ade bia aye a cake aye twam ka bia COVID-19 ko ye na acho ni sente omunim de enti a ye da so age okoto ade wo mo ana se miamia pibia ya ju receipt ni ade na je se okoto ayipe okoto tomatoes ni dwam niam ahodo a ye nyu receipt pe na untua bi ne mo beji receipt nko ade a COVID-19 levy no a utua ento mu kirim se ha adwenti ni se de oswafo be kan se aban etwam ampane nuane ampa endra da Ghana mampani John Dramani Mahama krabato dwa kirim a ordinance atia akwhya ase age mara na tum se de COVID-19 eto a ye je no ton 10 time uhuna on family kantwam ene ni azembio enti sese okoto ade we dwam o hinfon invoice a won se be kan no COVID levy so ohun se bi hyemu a yiri nipa na je o mpeso ani free ne office o wiawo abanya je atum se COVID levy no yentwam sese dia kwa yetwam kabia ti de asie ne no we nyina yensena hodo a daily graphic okuni kura krata no e de ba anopai na yanku yanim ne yemmon fa nhye ewo daily guide COVID kura krata ne de nsema ba na obon homra ne se Ghana's favorite newspaper na ensama wode abane nie Ghana mampeni John Dramani Mahama mfoni da ha Mahama abolishes COVID-19 levy said yaka ho nsem na no
eno ana ode be Ghana man pani atwa COVID-19 nim enti eno de yensem de enti eno ano no yendom asuko bio na ɛhɔ ase na bɛsɛn hu ɔsoafo na ɔhwɛ ɔman Ghana yensa ase ne yakwaye ne fuma gudie so ɔno kura se mahye badwane de ma de hia wɔnom ɛwɔ elembela batom pesu aso ne den edonum nyamfo Emmanuel Amakofi bua ne mfo nda tutuntum agunu so antoma na efe pa we de be kente ana DJ meboa se we kente ohun ohwe soro hɔ a tutu kente agunu so na katafa teso ensia hɔ no na ɔbɔ amane se nansen Ghana yenya nim se yensa ka lithium ne ye eka efuma gudi a ɔmanyi mu ayrodode e wasase ne mu ne pa Ghana befa so anya sika gu ye botomu na ebeto odwasa abandada no eya nhyehyɛ na saa lithium na ɔman ne etuo no na ye de ye wom yo ham giche mudu 10% ena na ye de ye dia ena abandada no a sesi amekesa akane na Ghana mampeni dada na danka kufu adom wo ho no mode ko 10% ni nya wo ma na enna na mra ndi sia manyokoi ebonto mbekeka nsem ase lithium deal ye na ɔman kakraka te sɛ ye ne yensa aka ɔman ma adepa na ye de ye 10% pe empenifu de yehwa mopa o ma mo me ekapa na aba ene adeam na mo keka bia na ja empenifu hu se de bia asa bandada na anya de lithium de nim ti sa de te de a ene ye nya ye na ye ma abanse samra na ye hwe de beko ene isi aban be Ghana mampani John Dramani Mohammed Tuano na oswafo hwe o man Ghana nsase akwa na efuma gudie so onim nyamfo Emmanuel Amakofi bua ese ye nka nkyere Ghana fo se sa lithium deal na aba no Oman mo ma 10% ni benya 5%. Eno ni benya bebo oman na ye pa 10% ni ya 10% ni de. Ano oten. Ebe sa akra adwumaku etufu magudie no mutu lithium no mbebo kanti no. Ye de 5 no ye pa mutu. Di 5% na ya ese ye nsaka. Ehwa na ahemfu ni bi so da mo se ehine ne ha. Na Emmanuel Amakofi bua eni NDC ebe mu mpenifo mpese mo kire esen. Yei. Mu fi se ya da ye nasumi ye so ana. 10% nenye 5 ye ente ya mo ana mo keka zansemu eni o mem twetwe na asra ne abasa ma se bedwam ne ye bon bongalat be be fa bia himfo kasa Obia ka betirem se dabi sa de we de ka ma ne ka fom lithium no ke yentu na me ohene mu anya me ya dom lithium apie masase ne betu ai so ma ne nyina kora benya 5% na me de de ne menya yesi menya mfa so be se masase kwa ente akwaje ta me ke se de mpanifa suspend you omo chire ma de ne de beba so na nso mo kwa akwatena se bia akwadwen hu bio sa 5% ne Ghana fo di jagum de ze de o mampene ti menim se DJ omo ma yesei ko o ma yesen yanka ye lithium de no ko yinya senya ko ma 50 ana sanka de nka chempe bebo ho o se 40 mo yanyi chempe ka chempe de me de hu se nka chempe me de mesre Ghana mpenifo no se ebesaro de bi adodode bi piasa asene mu he o mutu ni saa no ho e wonsunsanso bone so ede ma wo man no enipom tete saa miamia hodo no yetu fuma gudio yetu lithium o wonsunsanso bone de be ma wo mom tete saa miamia no nyalwa hwe wo ye dan ade bone be firi ho no ma ba be ka ade hyem ho no mo no de ne ye ya ma wo ene de ne o man ni nya de ye nya ne de me de me hu ni se nka mo man ka fo mo wanka ye o oh yes ye betu lithium na o man be nya 5%. Woman nka fo mo we se nra me kai woman nka ho ye hu ni se ye ntukura ravin better ye betu na ade ne ye oha ye de ye 5 chairman ye be sere kura mama 5 ne nka fo mo mo de ma muntu mu nyae onfa na ho kura because ya se ye ne ye wa de ne ye betu ne ye 5 na mo betu na nya 95%. Hwe mama nka fo mo kura ayemfu no nyina mo nso de mama nka fo mo o muntu mama nka fo mo se mama enye hye pa ma man na se mo be 5% dia mo ma de nka asase nim no na make say no Okada bill laid in parliament kratafa tosunsia se obekai se emra Ghana mampani John Dramani Mohammed bonto na oka se eni Okada ye Okada na enyum bi o de ba ye ne mu de pa na omo kire o mpanifo se Okada efije tetafo motorbike ni ya de boa Ghana kwani abadie wusensem pa vise dum pempene traffic bi ache na tim se ka na nkwa motorbike ni wayi afa ho hwem na okosese na wadu e ya de ye pa de senti wo mo de mre ba na sa Okada no obi di dwuma ne ye hunu se Ghana mra tachire transport ministries ni je pa gu akwama se de kopie ma hwe badwam
make a say dear Solomon Asamoah ni phone da ha no mo ka bia wom nyina transport ministry ni chirim zo mo de mra na commercial bedwam ombeje atum na okada be na ba ye adwuma uyo obi a udi motorbike etwia sabi oposi ni bia ntumi ntata wonye gi sika bia obeji sika dia faso bia ni so da bi wo tumi ata wachiri wodi ane se obenya otumi krata kwasi boni beka ne se license ade betwi moto no na bio ubesan so adwene association enkoye floating okada o yesrawo yese kwadwane kuo ebia moto we no ye frɛ so association of okada riders ebia wonam nipa ba ya pem oha aduonum na matem ho ebia ye firi ha etiwe na mo de eyi ba tata ho ana say GPRT fo de ni bia na mbenden na mo de moto nim de atetele nim we ye alajo okada riders association so what ya se ne yate na mo nyina mutu a ebia wo lodu firi ha kwa ha we firi ha kwa ha na omane mra jiwa tuma ni se de ye trotro na bibia ekɔ nanim ti we de mpanifo de akɔ parliament ye hwɛ anim so ombegye atomo nti so wato moto no bi na de ye bia emra ne ba aje okɔdwane kuo untumi mfa apɛn kotobi se matobi ntina nam bebia floating wombechew timetufo kɔdwane kuo na monka mo na munin hyehyɛ so ɛno ho sensɛm no na yisi set December 30th for Kwandai election rerun nti se de ya kana no se de obi ba bewu ɛdaso donya busum ebi besum papa enye obi deda because said ye kono electoral commission asese yankopɔ ya doma openima bosom de tozo adua san ye di bronya mu aye desa ye be di bekwa wi yakwhia foforo mu na yenkoto aba wo manyim na ma hye bedwani baako onkom bio ne baako firi ma hye bedwamu se foforo so bo se de owum na betena ho ne de nyina begina said ya bato no sunsan so bɛkɔ tie ho nsɛm no ene ye nsɛm ahodo a daily guide ediba mountain so anopai na yentoa so na yekɔ yanim fisensɛm no dɔso na the Ghanaian Times ko akata den sɛm ba yi mu ɔde na asɛm bi awre ho kyerɛ ma street beggars back to base hey back to base ɔmo kyerɛ mu a enipa ɔmo srasrade ɔ kwan ho ɔbɛkɔm de nam kwan kyɛn do ba kokra ko so ma tɛde mu ala dwo bus stop wa me kyerɛ ne sɛ ɔmani mu ayɛ dentin ka bɛyɛ ɔma me nka ɔnkɔ fa nsuo nkɔ akyi no benya sika DJ sana me ka kyerɛ no me ka kyerɛ nsa na maame no wɔte wɔn nya abere wasa wanyini but nimfie ne bɛyɛ aduanan ko ka mesrɛ ne sɛ nkɔ pepie wɔte ne bi wɔho nkɔ mmra Lumba nsupa no metu bi nkɔ akyi ne sɛ ko benya sika akra de ahwefie ɔmakɔ sekete wɔ kwan ho na mgyegyeje sika saa 24/7 na ko aka te ba mane sɛ ukopie mu ɔkwan me nkoma circle ho no ma overpass na se no abɛyɛ dan de ama ade hye ɔmo ye street beggars ɔmo stress sika no ma ne yesu atadem ne ye twon no ɔmo kyerɛ me sɛ de atrapo he ɔmo asan bakrom gidigide wo de ani bre so ɔmo te sɛ aboa wansa na mombra mu nya ani swanti mo bɛbɔ adwuma no gidigidi pa ɔmo gusu a wɔnom stress sika denden ɛwɔ kwame nkoma circle ɛnyɛ honko a emiamia pi wo nkura kɛse wɔ manganam enkra bupune mantamu asante mantamu kumase ne miamia pi sekane takura de Cape Coast ne miamia pi sunyane miamia kɛse ne nkura kɛse ne nyinam sɛ mpo nkura se kromu ye bi yɛsɛ yi de wobɛhwɛ kura ka tene ne mu a wotumu so we de wani mu de sɛ Sokotofu sɛ hifafu omjete da forma mumma jenyi no monja timi say yes agro na ye de pa wudu opangulo traffic light say yomu ginam woko FDA for anim honum ya standard board way aba wudu hwa wudu shiashi overpass no soro honum na wo fa across kwan na no foot bridge ne hwa ma ye so ma he bra bebrem points wasi form ni nya agro ento mu kirema zeze yi de mpenifo mani nkwa ho pa na se de amanfo yi kurumba sa sresra de no in fact airtime mpenifo bi ba kurum na se mu ko hunu sa na ma na begu Ghanaian mu asenti mpenifo nsoro so ho nsem ni nyina yensema hodo a Ghanaian Times ko akrata no de ho nsensem de aba emontene eso na Okada bill laid before parliament krata fe to 9 no ene yaka ho asemti ye montra ne yanko yanima na Interior Ministry goes paperless launches a online digital portal. And Timka say, I saw a show of manga no manwen sensem eso. Oduminyan for munta kamo Mohammed. Mubarak. Onu kurasu na ya this year mo wasan wase wonom mashibe dwani wa sentiment temu chirim ti say dia so ne be kono paperless. Won bibia mbe kono abe for kwan so.
anya afi na akɔfra nkrata tenten tinya tintim debi ye kɔ no portal abɛfo 10 times bibia dem no mo kɔ manim a katafeta so du baako ensem a ɔde baaye no no emu nsem ne de ato anim no ho nsem ne de ato anim no ntie no a na political instability in West Africa make us vulnerable. President Mahama warns timika say Ghana mampani John Dramani Mahama katafeta so nwotwe ewo the Ghanaian Times ebo amane say wohwe abantugu a ekoso ego ebibiman atoye fam na eyade a ehu pa de Ghana so tu asane mu a ese anida ho pass wo man efri say wohwe se de mama hodo bi a bibiman afam atoye ha no ma anka obia nsusu anwene ho da se ombetu abanya go behu na chopeyei no makotena one national television so abani yetu no democracy anymore yetu no nema bi hanti constitution ni yatetim ye beye foforo ye wia ye beka we go back to democracy ni yetu Ghana man pani chiremu a se de ahya ase a ekoso ego West Africa ebibiman atoye famu no Ghana nso ye nyina ye wo bibiman atoye fam ti ehu pa de mayen se ye hwe ne yie ne ani da ho pa so man ofisa bantugo na ekoso no ehu pa e de man de se ye me ani da ho pa na wo so mpa ente sa Ghana wa ho ye betwe pieto de afanwem enye nti ehu pa de mayen pa nti o man no ye nso de na obi okitatumi bia na fam de na Ghana nkɔ nanim puntum yo o man pani ya dase ene wonsema waka monhwe na montoto niema mo na tumi ni kitamu ye de o mama ye ya fam dia tumi ni kitamu monyere mo ho obi ye bibi anya monchine ntum mfa no kotum yo na the chronicle den sama ba na ubehu oswafo no na hwe ye fom agudie tuo ne asasi mu ne pa hwe yakwa yeso oniminyamfo Emmanuel Amakofi bua ne nsam na asam bepie mu ha o katafata simienu ne miensa ewo the chronicle kwa krata ne ba mane say JM's government swallows a bitter pill, withdraws controversial lithium mining lease agreement from parliament after a year approbating and reprobating for months. Tamu chira make say dear. Abaye de ade ko tu dwam machebe dwam senka lithium de no 5% in anya Ghana dia. Munyentum. En ye cho be yam pene ye ba pene gidi o achire din wa mu chire ma ban na num adura anwene pa we di enka sen adura enka sen na benya noma tumi se numa nyono because nanka dere ne de nanka mpenifu apene so pa nanso Ghana force de bi da yam pene enti we die omutu nteso gufu omudo mtakra masafa atafre no ma de because Ghana force chirim se de bida dere na de samba jatuma nya Ghana bi o man foforo so a je say de better pair no mpenifu anu moma de a aye nsempi akwa kete e de ho nsensem e de aba anopai I don't know. Na OSP scares politicians obisao OSP wama amanyofori ma hyehye wo ma na second NDC MPs initiates move to scrap it. Timika so mu bisasa na OSP ba he no otete amanyofo ni bia na omu diska na ohunehuna wo muntina ai say NDC ni ba kon ba se bedwani ba kon so ahahase say wo mu nwu asoye ni free wo omu suro say omu be diska ntia be cheche wo ma na ntina omu yes ha pre ye hu gidigidi sie nkogu na ehu bia ta omu so ana omu bokro no omu suro say OSP betumi ache won ntina omu yes ana na we ye nsem akwa krata na ibisa eye hu na to omu so ntina omu yes ya na obisa ho asem second NDC MP initiate move to scrap it. I want some na bay. Na said the DJ Hitman Kunkum wa bo red kotoko na some case maybe say no ho asem na e de be ka ho asem asen asode. Wa kwahye metema krobia sante kotoko. Chama me nko ma review me dey distribute to an mu review a me no be wie pa. Na voter demands for calm credibility propose propels okay buama upon fusu into spotlight it make us say there opening pan den e de buama upon fusu ejire mu a abana yeto no ho eyade ehu hia pa
ne voter no ɛsɛ sɛ tumba sɛ yebetim bi kɔto aba ɛsɛ ma hunumu ma paye adwuma ɔn ne yenya bɔtɔ ne bibia da ho fan aba na yɛto no sɛ nya so mfa so na nema bi wɔ hɔ a yɛyɛ a ɛmmoa ma nyɛ o ntimi hwɛ ne yie na mtoto ne ma yi pa tutu ne ma yi na retooling police JM works they'll talk better. Let me take it once again. Retooling police JM works the talk. Intimate said the Ghana man penny John Dramani Mahama Kaya or they was see the ayo or nano kinds of Wapana Humba Monsma Concadia my Ghana pussy for Juma Mobana Humbambo ensem. Because said the a shine power to Todiama police service no F.O. O man penny Pia won't conswire de Yamishra Wati. A Ghana Post Service, Mate Dende. Monso, Monsaka, a Candiasano, Monfanya Jumo, Monfanquas Rest mo girlfriends. Aha, more of a penny bit to Miaka. Will be to me 2 police car, not the equation of Fran gay. Yam penisa. I buy at the top police vehicles, dear mammo, Monfanya Juma, Monfamoya Hobine, Monfanquas can friend free drivers and all men family accounts on the Yampe. Monfanya Juma, and she say, you be debut, Moya Hoba, and then pa my. Why bet you so they can't be a kusu at the coffee girlfriend, and yet chiwa beje, a be my ye wedi. And a senior man can ye say I buy a car. Yen tofu and moon farm mount, and firm free crew and crahan quarter cradden coffee girlfriend, yet you I remember you wedi. Mohena man ye be, me tumufo. A buy a dear party, more Ghana man penny about so a boy. Now what to me, I'm my pussy for the nation, but did you my dear tension of brown above buying what menu, Yamin that buying pea, why are dear palm. Young to us the young called the dispatch. The dispatch then summon nam. Now I have issued a directive that rice, maize, and poultry used in schools must be procured locally. President Mahama. Now Ghana man penich lema wakadada. No dia contract to form say. In yania ho do ya de ko schools a ho do ye die ni mu na make say school feed no Ghana man penich yan kan kirebo. Muntie ne ye ne nkomasom. 1. Emo kwasi boni be kan say rice maize bro ana fi nkokɔ sani amani nyina Ghana man pani say yenhwe na obi ankra bi amfa mo no ne amfa bo obi antoso ametwa yen monto ne nyina wɔ Ghana enti ne wode nkokɔ nketenketa kora ba no we mpo de mmofro na betuma nyam bi wɔ school hɔ no mo benya kosua die mo nkɔtɔ to betumi awe nampa papa mba wi akokɔ sere ti sɛ de odi owe bro nya akokɔ na enti Ghana man penny se wosere sane man nyina monto no Ghana ha na makuani ono so se bi onye nkokɔ onye nyamwa de odua ayi banche de odua emo de otumi dua buro no onya so mfaso enti mo hwe na man kɔtɔ bi wa na mo kɔtɔ bi ne ye kyema mo be free Ghana ha ye betu mo afiri kuro yim Ghana man penny no nsɛm no no na VIP inaugurate KGL if medical center in Kumasi to boost mental health care enti kuwakra tan dia bakata fetes dimye no with the dispatch bob man say omampeni abedachire akwa kopa yaresabia ho ntoma wa sentiment be bo pa bani pa wonom wo adwiremu hawo no etimi aboa pa mopomidi akonka wa sentiment mu yade be bo ma Ghana so yatimi afeyantuma pa de fra pomudimo na yama me Professor Jane na opoku agima omampeni abedachire foni da hanom a adama watu ni anamo bia emu de sa no manama krokete ede ho amane bo ede aba anopai na ase ho na abehunu IGP me papa made nyina Christian tete yo hono mfoni da hanom sei kratefetes dimye ne bo amane sen Ghana Police Service a year 120 officers who died in the line of duty in 2025 na enipa mako aduno mo ye a police form di dwuma man Ghana mu ko wuya owo mu we nyana mu ye adwuma somo menu mu ye nti o mahye o manim nyampa ko akratei ede ho aseda ana ho nsensem ede aba eye pa obi wu in line of duty a ese mo kai na busua eye nanso se mo be kai ya mo nka o mo mra mo te ase ne oni di men peche na nje me dia ade nyame na na senior man kan ye kura obi ye adwuma mani pani filiti be no me na me kan he wa mo me na mewu abaje fans men ya se me betwitwa wanu so benkunu ni mfa no on sana me yo etwitwa musum left and right metiase no mama me feel it bien mama me nidi mama me nje na me hu se mabobra na mo anya ne sare me wu pa na mba ye wantwini nya wantwini nya mfa me nko na me de kom na wu ya ade a meye mo munnim ntra
Mama omu ni di me was asane so anso makwa sama na sama de na ye kona ho nye de o telling you ho nye de na divine guide divine guard divine guard e den sam nam wase na two trade unions fight over hike no timika said de adwadifo nkom ko mienu ani abere pa wa mu kire ma pempen gwasi ne pe yanka na kura free yesia duasem mienu nka nkire Ghana mampani ene mo mka biye mo man Ghana wonu mu kire ma aban be nyame ayadom fa nwo bo akofom inflation akofom Ghana cedi enya hoden konkoden Emma $1 no anim aguasia Ghana adwadi e konkan kakra na omampani we de efiri hen yekoda sare ya wase mede ensuo bo no mede komo ham gichembe ya ayi 200% aden na yisi jenyinam kanea obi akwaye na adwuma no wakobọ kan famfam akodi sika yesi Ghana ni mobrowa emetuaka edikan emla ne mabo ko fom pe na mbeka kire Ghana fo so obi otofa ango didi dwuma wo manyim titru na ahyanka fo free se mo na mota Yusufu wo Ghana ha ne ma mo yemfidi dwuma munya light out amu yusu biye mo ka kire Ghana fo so mun kotua 1 cedi levy ewa 1 liter bia so na yemwa na yemfa mwa se be ya nyinam kane ya dumso no to beja Ghana fo anka hwe ya jatum mugusu amoje ya da sole ya mo san kwa akofa increment ewo nsu a yenom ho atum se bum enyinam kane na obi akodi sika e ka ba no anya Ghana ni ordinary Ghanaian ne boss aka na to ho no eno so mo san asesa aka na begu Ghana fo se ni so yensantua ni bum bi mfama mo na munkodi na mpanifo akire ma den ye no ane sen na ami wo Ghana ha yei o mampanin mpanimfo mpese mo kire yesen sabe Ghana fo nyimi sa o mo na mbaka kire se inflation akofom kama sidna nya hoden na sidna nya hoden se ni mabwo akofom na ordinary Ghanaian nya so mfaso na masa tuturu mem se bum why mo se mo kire yesen enti mpanimfo adwa o mo se yenka nkira ban mpanimfo ne se ai se mo bu ya bre yesun aka ne ne ma akosoro Ghana fo hunamane sese nso ma kire se ne ma akofom ma bibia akofom kama de a ene kire wo senka dwade ye nkofom na Ghana ni a wodi dwa bia nya kakra ngu ne botom na de okodi dwa no so nya kakra nsebu sika hwefie na fidie sana kokko da dwon sana mo yeyen enti dwade fo nko mo ko de kire mi so mo ne aba ba chia yam o mo mpene na mpene kina sese di na nya hoden de a se lo flete wo manim na Ghana ni a okodi dwa no nya sika sebu wo krom na mo meka nkire se akofom fa megu nsuo na nyinam kane ya bo so na Ghana ni nkotua ka bum sa wo mo mpene nti akoye ntokwa anya asem kuma ndi yehwe omo se yedi bro nya ne wiye pe wo light no se de otono no ubetua bum de asoso wunsuo na wonum ne fie no so ubetua bum aka ho efiri se ne mo maye den ban be hia sike dia bo manyina nkane agira na nazo ye dia mo man ana afi nsunsuo na man ya tena se na galamse na se ne sa na esosone aye de ne fie ni na ese ban be hia sike dia bo adwuma otum se bum de yehwe de ye pen ho 2026 de ye ba no ntimpenifo chirim so mo mpene na mpere kina aban po wompo omobo akra duro bia nka de wo nyintum na nyintum kina inflation ate na sidi na nya hoden dia why say Ghana ni betua sika ntisa eto mo ntia sia kwaje ta ene ho nsem na abai ho nsem na aba no na OSP heading for another upset in NPA case kwa sa you know OSP asem kwa de am pese mi jaka because ense wona e ba na nkasa na hu ni tin hu ni nan wabokwa adusa yetumi nchini pa nyiska o na udi mse beto dwasa santema ntemu NDC mebunu ne kirem se bohye pi ne mpanifo hye wo no ma nanso aban ba yo mo hye da hu sa bohye no mo kire mo se mebunu banya adwuma ye inte mo do mo wede ye koso ye ko bodede kotwi mo make kansema emeto Ghana fo asum magana fo apagya tumi dia man dis ya manyoku Ghana mampani John Dramani Mahametua no nanso aba yo mo ahwema hu ni se enya hwe kura na afi ba kwentema na yewura mu yen enwuma na wei aban omo bisa se enwuma na wei do madwa o madwa na nsen kura omo chema kura komu omo ni nya pa nyame nkwa komu ko papa no sum ho omo chense bo so hye no mu nse da hu no so sa omo pa adwuma ye to omo adwuma Ashanti NDC to go Bersek intimike se de ehun se sem na ba Ghana man penin foni da ha foni da ha na supreme eden sem ni bia ba
Now, minority demands accountability over sanitary pad expenditure. Domukuma omasibe mu chirema insemi hapam. Na omu chirema ben chirema o chiche sanitary pad. And yaka sanitary pad no na emani bu ono monsa. Bosum bia nyame ehoro mo emu a omo di siesie mo no mu chirema se sika bia mpanifo aka so omo de atoto akọ chiche ne ya de bia. Etuatua so sika bia fa nipa bi nsase ehu pa ni senti. Mumu nkunta. Omu demand accountability over sanitary pad expenditure. Sika bia famu no. Empenifo mu nkunta pa na Ghana fo hunu se ka sei ene Ghana sika se ne yetabiri ede ekokọ wura. Eye sanitary pad na mcheche di ko schools no sentesa mu no mbechia yempa. Evizo mususu se empenifo enye due diligence sika bia fa fo mu nsase a asa mo twene ho a mo nte ase kra ene ho sensem ena abai ho sensem na abai eti esma hodo e bae na emu baako na ede ato hoyi na is agenda list using the NMC to intimidate media katafato sinsia ene ewo eye supreme court kratem bo amane say enti is Angela list using the NMC to intimidate media. Omo chirem se Angela ofa kwati kwan mi so atimi editumi kofa eye National Media Commission so akansantrefo bi kasabo ahye omo yemu ana obisa ho nsem aya sembisa tije ono abeyi ano se etisa na entisa ono na bitime yi na ade ano ho nsem na ba na the Observer Times. The dini the Observer Times or the Nsemapa. Mahama defends OSP as citizen takes AG to court. Ghana man penning HRM say Katafato Simyenu or the Observer Times. OSP Kisia Jabin Foni da. Na Ghana man penning Symphony da no say na muchirema sisi ni zedi adena no. Munya botre. Na OSP asoye no. Saban begu no kura nyemprempre nya afiso gusu a wobo adwuma bi a ode nipa bi akogina court ntimunya botre kakra na timamufo ni bi de attorney general akogina court e wo san sensem na chese mo de o mani gura topre o mani mreye nyama bi ikoso anya o mpese o mbekante no madwa pam na yisi set Pandai parliamentary rerun for December 30th and so what the ballot boxes and sisi hono ma said the tibia Pandai hwana beto twede kane matu nyindam anani sinina emre semu obete honsem na minority wants against rational Pandai by election enti domkuma ne jiremi says ho pepra this yamanyoku no yipre ne ade yenkoto aba ne de omunim botaye atachiri one person zo mugo chinchim mo nsaje kan mo de ne ho biewu ana because said your mo presa no munim ade kro mo pe yapa cement yindam omususu se o mato aba ma no kure kwan so no mbaji tumi esefre ne nsem biu indi sabe Ghana fo hum mobo de tumi mama asiara mbe yo men ya na ene edom kuma no enum nsema mo keka no na court set January 4th to rule on Edubuahin disclosure review nti make say the Edubuahin aka ne signal bill penipo da no nsem no yakopo ya adoma opepon busuma ya yoka kohwem wa amfem pimi ne dunu nsiamu no court ebetena Edubuahin nsem no so no mahu bia susan ede brodo ho no be fa wo ne nsem no emu. Now, Ghana deport 3 Israelis in relation for unjustified deportation of Ghanaians. Ghana for also for sure man Ghana ni amano nkita hudie so. Foreign Affairs Minister okujetu abrakwa. Nafta ma shebedwani wadwa Ghana deport 3 Israelis in relation for unjustified deportation of Ghanaians. Ghana for swatam miensa eko omo chiremu akwan hodo bi a oman Israel for deport Ghana for bi do maba no amfam na kwan so enye kra enya ndi wadwa a wahwe ni ya beye Rebecca what the see ani ensu yatwa ni se hu ni nyina kwa anim a ho sensem na ana ho sensem ano no. Na
akroma no so atu akroma no atu na the hawk kuwakrata no say doctors snub rural hospitals, nurses bake in the sun begging for posting to serve rural patients. It make us a much let me say wo konkurasi nkurasi ya sabia na anesi fo pina mpeso mbeko visa dododie bia ni ho bi wa wo kompo nyinam kanea ayetwem kabia nyinam kanea ni ho senior for the hawk ni mom we the archive mabatre nti enye wa kafra wate nti ko anima na fa akroma no akroma natu eyewe ya akroma natu thank you ona me ka ho ase me de so tam na so na de me di mo bre ne pa nti akroma ne to ye nyina ne say doctors snub rural hospitals doctors ne nurses na de itu baby ansem bi hapa nti mia pi na ho ambezo mbekọ ne ade a nti ho sensem na ba ade nti wahu ho sensem na ba enya sem kuma kura nti wedie mpepe to ne ma kwan ne nye nurses for du baby pa bridge mu twa kura so makọ adwuma na eden pa nti mu hwe ne yi pa na me wa fa se Miss Bell se munu Miss Bell ne ho fe pa na odensam nam yeah papa no pa to pa ene se yakua ni ma kokko mo bratio na I only date married men. I only shananso the word only ni sayase ma me wate ye wo fa se Miss Bell katafeto sinsin achirimi so ono no on date obi o yesanga there be I only date married men. What dear? We are responsible one wo pe the Miss Bell na be kan semi oda ha no de nsam yenu asodum pokua nim krakata na da ho no nyame na me kan nyame wo fa o de da mo hwe so ho de pa na wa hwe be Facebook no ni YouTube no de wa top pa na kroma ne nchen ho no ma no obehu se ya nua ba Miss Bell asodum no fum yenunum ene wa hepo na na omode minim se ya nwa o se ye nwosrew ode afa ho ne ho ye no me se hwem ana wo kire mu a one de What dear, we are responsible to date women and I only date married men. Not the panel. Now, 1.2 million wasted on silence unique FM by Professor Emin. Katafetos in Siam, which could be a funny pansas, you know. Ha! And yes, Mukumakra. I yen some people, Benimuna. Eh, chairman, I see her, one who say, senior man, daho, Pejatina, Facebook on the Susu. Hwase ho I say ye hunu abusua panin to pack esa na o ma twere abusua panin to pack ene yem papa that Lumba mfoni da ha no mi sei ye maame presra ofusu ye maame odobroni ene ye maame akosi asewa mfoni da that Lumba eda ehye wo montem na mo do Obia din ahye na ase nyimtini bemmamu a wanya ne ba bi krom na ensma ko akata na twere ne say Tupac's Lumba barrier hangs in limbo court Chawai was a court for a year and Paris snob threatened 13 December plans and yes mkuma kram so no me say yankopon ya doma na wo twa we ne papa yi ne ba so no na insensem ne bi firi mu ba pa so when ntia say ne court nkrata be court ne ade a court nsem bi wo ho na afi nso ene mpanifo ba kwahyia mpanifo ahemfie metinya ne tie say otumfo ye papa da no ba busia betumi kwahyia otumfo ne e wasante bantam na ho sensem no na omode aba ko akrata nde ekirim say sensem wi wo ho nti ebia na Tupac na ye no person na wotwe me ba so no ko akrata na chimsi bia na sensem wi akoya kwansidi ama no na so Tupac say said you kan ye na no ye ne de ba so dendenden nti said you waka no na ye ne be ba so said you ono waka no na say nya sa ne tie sa ya papa Tupac ya papa da no ba busu ya pani say si o si Tupac no waje atum o si din ye ne de pa say nya sa nka ye nka ni din pa sha dakam eye abusu ya pani Kofi Ogusu Boahin Victor ene ye ni din yankasa e won card so a na wo for de man no a fa elder na nka ho elder the church of Pentecost me a maso pani no
me member ma so penny no no them say Tupac ni yedin ba ko e ba na bra bomu no ama na fan say na say me hu say na one ne wife na wo je fans wo program bia so say na wife say na wife ni mo man Tupac wa mo man fans ana na wife ni em friend sa so wait Tupac wa the wife ni Tupac wa anti or sister Tupac wa baby mo man fans yeah senior man nya grow so go so aje fans anti yem fans na ye ni de mpanifo a kire say beba so anti monya hoboa na yenkwohie mu kumase efiri na ekoya na yenkwo prepare chiri bifoforo bia ma say ma so nti for now ne de erie ni ba so say de mpanifo aka no na ho nsem ne no ndi bekọ bana nsem de dozo ba bredi ti no mo fa nche bebre ho ye say ye ka ba ye the time na ye adwuma right info kura kata na mo boso ni si kwadwo me da se papa a minute after 8 quick commercial break here ba Sam no yede ni nyina bro ya ka so weekend di Kumase Babara Sports Stadium that the Lumba yi no e ba so ye ba sisi a ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we yi akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a obeje sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se miamienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money ti aka enu ano no wa beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo thelukkiestafrica.com e wo internet no so se bia mi community ticket no so na yi wo number ana se ma system na eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofu bi ana obaba wo pe na sem se wo Ghana fa baba money ti a se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di ti a ticket ba ko bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedi nso betumi aye mohudu bo *712# ana se ko thelukkiestafrica.com yen kambom na yenye lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso any umre kakra na menka DLFM Plaza Hotels one 71 trail se wo bebe ye meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e come deal na wo bebe ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogo mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. Wontrini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee. Set weekend piano, live band music. Yeah, ahomikawum. Nebe shekiu amawaniaje. Ichegusa. Oh, DLFM Event Center. DLFM Plaza Hotels. Edai papa. Inipadem a buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort.
Ghana Fue! Yatia some dene. Abibek Enterprise. Eden yamba papa bo. Seba nintadie. Empabwa any bags dia. Nina ye. Abibek Enterprise. Yawa manta die. Ladies top. Emema any margins. Yawa bag papa bi bed sheet. Pillowcases. Enkwadanta die bi a wupeni nyina no. Aye Abibek Enterprise. Enkwadani penny 4 underwear. School bags. Ladies skirts. Emema shirts. And the t-shirts. Nina aye Abibek Enterprise. Emema cargo shorts. Emema hoodie. And penny 4 hoodie. And the sports t-shirts. Nina aye Abibek Enterprise. Abibek Enterprise. And the bail aba ne wada from for. One subra betubi. Naji sikagu botum. Yesi at the pa and the torn ho. Nina wa Abibek Enterprise. Abibek Enterprise. Domi Total Filling Station. And Chenhua. Follow Abibek Enterprise on social media. On Instagram and TikTok. Aye Abibek.bill. On Snapchat. Aye Abibek_Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775. 020-815-6691. And now 055-902-7012. Nemom Kai. Abibek lines ning now on WhatsApp so. Abibek Enterprise and home of quality bill. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do? When you need some money? You go free hustle, you go bread. But you need some luck today. Just dial *712 hash. Make you play the game and win. Oh. Buy for your mama. Buy for your papa. Buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K. You don't need much, not much to play. Just dial *712 hash. LuckyestLottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. You could be the luckiest. Hello, my name is Denise Lady Amasa Fosu, the eldest daughter of the late Charles Fosu, also known as Daddy Lumba. I'm here representing my entire family today. We'd like to kindly invite you to my father's funeral, which will take place on the 13th of December in Kumasi. We wish all well-wishers and mourners to join us to celebrate his life. Thank you. Openi Yaudra, make us say, a year Charles Kojufusu. I friend Daddy Lumba, ne papa na ekase. And rain, me dinkada, adofunum yina se, te emra ufrimon na ochi dano. Adofo amoba e bejam ye mbebua ye yina. Me damu yina se, erani nsham dembo hwin wo ye hu yina e damu ase. Afi edru bra esese ye no ne kra na chikra na nei no megina me nananum nyina nemo si adofunum nyina ye se omu nyina mra emeboa yan Ghana man ene adofunum nyina wo me nyina megina me nananum nyina nemo na me sa adofunum se omu meboa yan eda eye on the 13th December na ye beyi no na ye de betum empem ewo Kumasi Babayara Sports Stadium. And no na mese adofunum ene Ghana man ene abusuani nyina se omomra na ommejamye emeboaye. Senya beya ye nyina betimia akura ye papa ye ba ene ye nua that the number fe e wo sa eda eye on the 13th December memenda e wo Kumasi Babayara Sports Stadium.
swa wo fadua no tewa wo kan nsɛm pa fa wo nwummu etufoɔ kyekyere wure ka brabɔ mu nsɛm ɛna na wano aka tom sɛ ye nana samwa jamfi sakyera wɔtɔ so mienu nsuta manhene nana se abura adunwa ɛyɛ nsuta manhema amanhene ne amanhema no mu a ɛwɔ Ghana ɛnkanka santema mu nyina baafoɔ kofi atobra ya wɔtɔ so mienu dadeɛ so abahene nana boakye amponsa akofraba a wɔtɔ so mienu paako so hene nana kyere ɛkoɔ di kuro abusuapa ne kofi owusu buahe ya dodoɔ no afrɛ no Tupac His Excellency John Dramani Mahama Ghana mampani ɔmampani dada kofi di awuo agye kum kufoɔ nana adodankɔ akufoado ɔmampani dada Speaker of Parliament Abansmana Bagben ɛdɔm kuma ne dɔm kɛseɛ baano difoɔ amanyofoɔ nyinaa mmarahyɛbadwamfoɔ a wɔdan wɔ mmarahyɛbadwam ne wɔn a wɔyɛ adwuma wie ɛte fie nyinaa wɔn a to nnwom creative art industry ɔpani oduro ɛyɛ agya yɛ a wɔfiri nsuta mango ase ɛne ɛkoɔ na abusua a ɛwɔ Ghana ne wiase mfana nyinaa ase wɔn de hyɛ no wadeɛ nyinaa kwadwo foso ahoɔfadua dodoɔ no afrɛ no Daddy Lumba onya mfenhyia aduosia na yie ho nhyehyɛeɛ eni December bosome ne da ɛtɔ so edumiɛnsa emfia mpemienu ɛne aduonu enumuo obeyi yɛn wura yi amu ahwebɔma so adeda no ɛwɔ Kumasi Sports Stadium na amanfo abesu ahwɛ n'ani ase wɔbɛkɔ akɔpɛ no korabrɛ abɛtena se anom sikasa ɛwɔ Kumasi Sports Stadium hɔ a firi awia dɔnko ɛkɔpem sɛ nonum bɛbɔ no watu apɔ ɛma a wɔgya wɔ akyire ɛyɛ edu baako ɛyerenom ne maame akosu asɛwa fosu ɛna afei maame Priscilla fosu dodoɔ no afrɛ no odobroni ɛkoa na wɔmpɛ nsɛma no yie nti daa ne daa wokuru kyerɛ wasɛma no yie ɛde gu ahoma so ɛkoa ba simpiri mu kwadwo fosu ahoɔfɛdue wo se woyɛ deɛ wobɛtumi bia na wommerɛ so a na wakra yɛn bɛrima bɛyɛ bi na wɔamɛyɛ ne nyinaa ewiase nyinaa bɛkaa wo ɔmama Lumba damiri fadue dua ne ɛma ne ho no It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Promise
money. What's the up for the year? Baby, if I want to tell you. Minutes after 8, 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. One day, once from my bed, I'm Anidaso Aba. But I pay my members out questions, baby, you know. We are Bema, what to true, but in Kumabua. I ran as I want to go one after will be King Kanko one at the Amawa. Bama, was so to me, now, so Papa. Give us speak up sauce. And I make for the amount of pay, give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. Damage now, Naso Papa. Yeah, they give us cold capsules, Sabah. Give us cold capsules, very, very effective for waist pain. Smoke quality to YMT Howard. What drone on? I give us cold capsules. Give us about Miss Shannon, no support your immune system now. I put here malaria, typhoid, and I feel join this. I put down when you want to win yet, just I'd be at the best when you cry or condo. Why don't you give us about Miss Shannon? Must to appetite pa. I'm also to me TBD. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a from 240543 222-470. Give us speak capsules, give us coke capsules, give us a bar mixture.
the luckiest Akradia is a winning season again. And this time around, we just chasing wins. Yeah, just a Kaguya Bottom. For mobile phone, CC, dial star 712 hash. Star 712 hash. Now, if you want so, this is a Kagu Bottom. Options near me, no option 1 and a few option 2. One Cassandra, water, the amount for and the luckiest Akradia. I'm going more dead. Sikawa Bupa, and to one so. This can be for good bottom. Kudi l'argent, get it. Be for good bottom, papa. Now we take it out to multiply the amount of money you win by 500 times. And I feel whole community knows up. Bet me 10 times the amount of money you stake. This is your golden chance. Let's up on. Let's get lucky. As I say, lucky dear, baby. Experience the ultimate in comfort and luxury. The Ofosu Plaza Hotel. For the attention of your button so, a bracket as your dental for comfortable, luxurious room, conference room for all your conferences, events grounds for all your events, your gym center hall, swimming pool hall, restaurant local and continental dishes, and different penny for if you want to your reservation. You want to stay away from home from an inch of Ofosu Plaza Hotel. You will afford you at the Chemo. I say, I'll have a dent from penny for now, so your reservation, your Enquiries 0530 45 8834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort. I would do for Ofosu Plaza Hotel. The Ofosu Plaza Hotel where luxury meets comfort. I ran in a bed, Johnny. I ran in a last stop here, Medima for Herbal Clinic. Medima for Herbal Clinic got a time with us. What's it better? If you want for time on 2 yards or so, that's a time that's up. So we are enough for what you are in the last stop. I am Medima for Herbal Clinic. The new branch I be one client. I will poke what's my rap and to bra. For Dr. Show. The doctor was 0244 774 282 050 07 27215. Medima for Herbal Clinic. That's a time that's all. I don't want to home at all. Then after Doctor and for time on 2 yards so from now. I'll be back Enterprise. Now we've got a wide range of clothing and accessories. Enter the Papa Joshua. And one I'll be back Enterprise. A manta there, one top, one skirt, one jeans, one straight dresses. I'll be back Enterprise. You want Bama jeans, one trousers, cargo shorts, one t-shirt, hoodies, sports t-shirt. So jerseys now pair. I'll be back Enterprise. Bed sheet, pillowcases. Memman Pabua, Quadam Pabua, Man Pabua, tracksuit and what have you. I'll be back Enterprise. When I check my Domito filling station in Chenhua. I'll be back Enterprise. And yeah, man, so nibble the form. 1 hour, you more, I'll be back Enterprise. One more tale. And to what then? What is your home? And I must some that be back some in country. When you're never, when your business be on Cabaya, and my moon here, we are Bema Wuzutia. I'll be back Enterprise for Skaka Crabra. If you want my force bill, you be Nakokoton. This is Kafagu Bottom. And near man, near fair. Quality pa. I'll be back Enterprise. And I will fry be back in penny for 0538 12 9775 0538 12 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back Enterprise. Quality you can trust. Home of quality bills.
was an apparently class that the Lumba yen to man be with ya. I in tomorrow year weekend no. On to the Abomadia so do on the bet your DLFM. I'll pay now on swab by Jordia. Yeah, the near 75 Ghana cedis. Pointing in 900 cedis. And I feel Pufano, my 6 years no. I have 450 Ghana cedis. And to do one each DLFM in front desk car. Also on Sabekabi. I am to man and quite of your t-shirts, Nibiwa. Do Kunibiwa. And to Subra Bejodia. 28 minutes after 8 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. I'll pay Yankwa Manasona Fayendin Commomintin Commo Fro. Yankwa Ashanti region, Yani and Centroni, Ofri Boating, and a pay Yendin Commo. Ofri Boating, good morning. Morning, Minya. Now, I know pay what Pomo to say. Yamia Dumon, but an answer. Yamia Domia Suya Papa, and I pay Yamwa Kwaba at the bad DLFM, and that's what our home will be a Jumadiaso. Minya, Medasi, Medusu. Yo, 1 hour Kumase, Ashanti region. Ejebo weekendi that the Lumba ebaso Kumase. Now, what do I so to from one nam Kumase in the mountains or no? I'm a command sign echo. Minya, Medasi, Mamentia, Yakir for and for Mepian or Santimanten Kumase, Greater Kumase. Now, we came to Kumasia. And Mleka Klenia, Yabapa, Eja, Muko, no. I had Ghana for Pamenkanisa, and I took to the Kumasi, a higher pay. We share 1 week a day, now do Kumasi, and I am the Abbey, the bit so for Lucrum, now call Atasumaso, and in Bruno Bebre now. The big crowd on a sport to cry now, but do no more plenty, Yapapa, me picture, Cassipa, now on what I bought on my shop, and then you net, let's say. A carry beaches, Yapano, and the indeed were free and sir. Now, what here a ye ever basso a yamin day, dear. A coming acquires see Kumasi Abon Tensua. I dare say the Uhu a dead Lumba, the entire day say a Shagana for pa and Yasam Ketua. She said, Kwam Lucas, ye papa, not the Eshamia, a chester indeed to be a free and sir, Yankopoya Duma, maybe there baby, ye benum your panic cassa, nay a panic crab, the command above four, and to a Pimu Kumasia, Kumasi 4. Also, papa, na ye say indeed, on the na they actually be a meme there, baby, or money and Eddie Lepa, and the end pay and when you have blah, and Sammy B. Eddie Como, your bar pro naka class was until the quiet share, Patemo, any man, so Patemo, a share, send a Ghana for a CIG, papa, maybe me, ye, Bayano, and see Atumno, and no crack a boa crampua, Bafocano, not the Benya Wochi, another passenger said Timono. Well, who crabble Pabami and 9, say almost share Papa Nata, the HSA, Meminda, or Mebway, Ama Yeno Etim Aquaso. Now, a black no Eka say, dear, Yabo Proc a Clark or share sports stadium war, Asha who says here AC Airport, sending Papa, indeed, even Yeno or Honum, and no crap over doons who are Ghana for a be airborne something ever has a Benya Basso, Enya Masono, and no crap your woman, any Makuma, HSA, Obiampo, Edna sort of form of Mutia dear as we can say. Quite down at Diabon de Ru, HSM in the Yen ever Basono, and no crack Ghana for Asum say, Masmania Santimai, a year, Yabayan Memin Day, or Mabway, and my Yen I from Cocadaroma. Right, over in Mammy Musau, Yan and Tiasa, a bushing of 4, a comment, she I want to share a year to 20, and also sort of send up Kumase, Yaka Fahon. Minia and no crack on say. And 24 echo a year education mentia and then an animal could be in Combo, and dear a vampire, the fossil, never pay dear, nay, yeah, SDA and the team vampire, the fossil yen, and no credit now to moon, some comedian 18 year or so. Let's say a busia, I would them, I will pack also for no, Enquires and cocodine for me. I just say BBL echo so one, and the day I'm no case, dear. Yan say a basso, and I say, Yamas, the Indian on the 13th for a mean day, dear papa. The Ben Cassa, Yapen crab, I say, on my Ghana, and Titu as anti my enemy, Yamadaro. You now, very much in my members are all called various bus stations. What do I need to show on my own side of Fasha here, Ebe Kumasi because of a year?
So what do I need to ask for ne baby abasi sijina kejetia ne adum ne adofo shase a wo ba Kumasi because of a year no. Minia wadaro maso kopiem kejetia anase Kumasi ba samness na metna ka se ahodo bebrebe na ene wa se titru pa no VIP station ewo asafo se no di kaka ye no so ana ko Roman hair pampa so any station se akana edi kan me kan se adoba fo na nkasa agye ye na ye be yan atum obi o ye do bani bo ho no agye papa ta de ba ko bienu na ehye no so na passengers a ebe Kumasi no kame akoye se mo na ehye ye papa nta de kire se meminda bibi ebe kwaso ewo Kumasi baba ya sports stadium kire adofo beba abehwe papa na ni echi a twato eno na die sem trofo atisi mo ante so no ya bo modern ni Ghana ko ni bi din komo na Hitman wadaro ma network no ma bona me ya na ka ho santi voice ni nyina atimi aka kunechi a entimi ama medu facha me yakopon ya aduma me pam no mesene e de aba na ya tie Ghana for ensem amoka e bu akwanpo a enyom eno mo e kire se abai papa ne ti ase no na otimi eto nyum bi se so no yire kwa ja wale a sanwo e se woto utie mu nsem na oyile kwa na woni na ja e se otaka bomba ko ebi kwa kire se oba firi usakra no e wonyuma e se woto e de tiche wo wura e kire se papa no afiri mu dia ana bi so ka kire se papa ne ti ase menyum otu ye no eno na ma nne wonye ba bia wogina etimagina enya no kwa na ebia ka ba na ko ahye ne ho akonfo ba otie mu nsem no e ma no so fa mu afuturo ni bi se na ye papa mu atode a na ehubenya se memendai ombaba na omabeye abusuan so adoye na maka bibi ada kire da Lumba bla woko ne bofo nchen se fa che me se boys ni nyina antini amambedu adaroma yo na over one ya ntia sa that Lumba ye ntoma no bia be pie Kumasi na ba ya no so no ne to no adofo atu agusu awoto minua medase onse djumedia ye di no aya na ye ne ye nya no Ghana fo ya ewo Kumasi ene di sa enkomoyi ene bi o wa ye de ntoma no fufuo ne kokko no ekokko ma obitimi kaka amantem de ne mom so ma try say me de be ko matela na obi kwa che so di ko matela ni kwa so be pam ne ntem e de mama no so aya atem ente disi anu de mo na tontoma no na se tela fonda pam mo eda efiada ene me na ne ko siada no betimi a share deal enta de da bus for stadium am ya wuce indeed Kumasi for ene Ghana for aja tum no disi nya ko nya tela for so adaroma yo over what na pay beda so ne adi nkomo wo deal Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so bibi a kire adwe be san ba nchen na fia ba ginchemu so afro na wada man so se pan ya kura to forma matiofo ye nte won kana fe no ye magana fo hu de ekoso wo Kumasi asante mantemo meso medase wada yenso ye da se papa yensan twene wa Ashanti region wo free boatin na pay yatene ka wo deal 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so anapai me shaba kwadwo sami bi atena se libia boga atena se kwadwo mache me just so libia boko dia and wutie mo free boatin na pay nkoma wode ba na te se Ghana for Ashanti region aye crowd for year eba so weekend yi yene ofoliase na yensa ma ene tifo na kwa babio na yenka se do myself must stick to DLFM 106.9 na said yedi kan ede ato o mani mu no yen papa da Lumba abusua koda mata abusia pani Kofi Owusu Boahin Tupac Victor aka Tupac one file da nanka ho elda Tupac echiremu a da de yi no yame ya adoma memendai ne kosi adaso omehwe no wa prapre ne papa yakopa ne korabia na watumi akwakoda na ma prapre chiri kora nti sede mpanifo aka no omuguso omoya ahoboa assistance now ne de eye ne baso sede mpanifo na aka no de wotie me ntie me ye yem papa na abusia pani Kofi Owusu Boahin Victor Elder ese yem papa yi no baso tinyame ya adoma kwesi adai no Saturday Sunday na yeni baso Kumasi baba ya last stadium enti yedi anese ya ahoboa na yakọ ya me ya adoma enne me ye sure say sam de kura bi kura tu dada ebinum so bekọ awie ne anumra na ye kina ne ade anti wa wutie me no so ya ahoboa ne papa yi no yenko yenko jam ebusua na wonum ensi yem papa because ya papa da Lumba wabre wabobra de eso wo ye ema o man ni waye ne din no waje finhia be ye duasa be ye enum nsia almost 35-36 years
ɛna ɔde abrɛde ne ho asɛ nyimtini a nyame adom a wɔwɔ twetwɛde wɔ abrabom a nyame pigya no wayɛ deɛ ɛsɛ wɔyɛ nyinaa ɛdin na ɛsɛ wɔgye a wagye bra na ɛsɛ wɔbɔgya fi a wabɔ wana fam deɛ nti adeɛ baako a ɛbɛboa ne sɛ penifo bɔbra no yɛakora n'akyi wie ne papa akɔda asomdwie mu a ɛno na Ghana ne wiase nyina ɛhwehwɛ akyira kwan nti yɛbɔ mpa yɛ sɛ deɛ penifo aka ne ndɛ no yɛn nyinaa yɛnyɛ mfa ɔdɔm ma ɔdɔm ne papa yɛnkɔgya abusua na yɛntumi nkɔ prapra akyiri ma no ebi sɛ sɛ penifo sɛ bɛko edin wɔ fata na ayɛ na fata na kɔnɔ wabɔbra wayɛ deɛ ɔsɛ wɔyɛ nyinaa ne penifo sɛ ɛkyɛ na ɛdwo me deɛ ɛkyɛ na ɛdwo adeɛ baako ɛsɛ ɛhyɛ ne nso deɛ otie mi bia nim deɛ mekan na ɔte aseɛ nso yes ɛkyɛ na ɛdwo yɛ papa ɛsi yɛboa na mpanimfoɔ tumi expedite nema ɛsɛ dɛ ɔmo aka no na wɔtwe awie yɛ die hwebi ɛsɛ dɛ ɔmo aka no yɛmfa yɛn nkyerɛ mu kuma ase na yɛnkɔboa abusua na ɔmo pɛ papa akyi kurabea na n'akyi na na yɛn papa ntumi na wɔde yɛn tie nkɔmɔ a abusua panyin edi yɛ na yɛba yɛato adwumadi so abusua panyin kɔ na kɔyɛ wɔ yie nti sɛ yie na yɛkɔyɛ ɛyɛ da yɛ 13th ya yie no yɛate sɛ binom kasa sisi but ɔmo boa obiara ni wɔ kasa ɔhene biara na obiara nkasa yɛn na ka kyerɛ sɛ menkɔyɛ ma yie the 13th no yɛtoto nneɛma yɛakɔyɛ yie the 13th no adafo mu nyinaa mo mmra na mo mɛboa na yie na nyɛ kamakama deɛ ɔmo keka de mfuturo na ɔmo to gu mu no deɛ abusua panyin bɛka no ɛna mu nti me ɛna yɛde yie na hyɛ me nsa sɛ menkɔ na menkɔyɛ yie sanse me na meyɛ abusua panyin ɔno ɛna yɛde yie no ahyɛ ne sa me take key words mienu wɔ mu edi kan ɔsi ebinom keka sɛ yie no mpanifo bi afra ka sɛ ɛma so ɔsi no edi kan ne nyɛ no korɛ ti sɛ ɔkɔto saa bɛ fonten tan so na ebi aka so yɛ papa yie na enya ama so mpanifo sɛ ɔmo akansa no ne ade a ɛno na abusua panin Kofi Owusu Boahin Elder Tupac Victor si yɛnka nkyerɛ mo sɛ no nyɛ no korɛ de tɛso mienu nso ɔsɛ mpanifo kyerɛ mo na yɛ abusua panin ɛna wɔno ɛna betumi asi gyina sɛ yie no ɛmra so ana sɛ ɛma so ɛnanum nsɛm enti no ɛyɛ ni ba so sɛ de waka ne na enti on the 13th of December 2025 esimeme na ɛbɛyi 14th ɛyɛ ne kwesi ada so enti de mpanifo sɛ wɔkyea me anim asɛm ka wɔsɛ nana wasuma enti na sɛ de ne ho asɛm anyen enti abusua panin nya aka de a na sɛ yie no ɛba so nyame yɛ adom a ɛkyinachi enti yɛ nyina yɛ ahoboa pɛpɛɛpɛ na yɛn kɔnkwatai abusua akyi ne ɔnom kɔgya me papa sɛ de maka no yɛn papa is about time sɛ betimi ama na dadin na wa home yes it's about time sɛ yɛsɛ yɛ ma dada ɛkɔda na otumi home firi ne bra obre yim ɛyade ba kwa menka me ne bɛgye ho na me ne bɛsɔ no so mpanifo bɛboa na yɛsie ne me na ɛbɛ ya yɛ makoma so apɛdeɛ ba akɔno no yɛnsie papa no na wɔnkɔda na wɔnkɔdwe na home because deɛ sɛ ɔyɛ no wayɛ awie ti sɛ deɛ abusua pani aka ne nyinaa yɛnkɔte abusua n'akyi ɔfɛw so biribi a wo bi a pɛ sɛ ɔde bɔ abusua no obi ansi ho kwan ɛndrada Mr. Opon Ebenezer ɛka ma yɛnteɛ yɛnya nteɛ sɛ ɛmfa wɔn nsa abɔdeɛ nkɔhyɛ ankwankora bi nsɛm sɛ gye kɔ afa isi sɛ wɔde wɔn nsa abɔdeɛ ma obi sɛ wɔnkɔbɔ ma wa ɛnsite sɛ ɔma wɔn receipt ana manka ne yie ebia na wantumi ankwanti wopɛ sɛ bi obi bɔ nsa ma wa ka kyerɛ ne sɛ wɔnye receipt mmerɛ wo nteso ba kɔtɔ kelewele wɔ kwan so awe enipa ha adwen ti wo de nsa abɔdeɛ ma obi sɛ wɔnkɔbɔ nsa ma wa ka kyerɛ nipa ne sɛ wo ba wopɛ official receipt from car bank because ɔmo kyerɛ sɛ car bank na bɛyɛ den ɛbɛgye nsa abɔdeɛ ne nyinaa nti wo de ma na sɛ krache nsa abɔdeɛ me de ama wei wo ba pɛ hwɛ hu ne sɛ wo de me receipt brɛ me car bank ɛnte sɛ aba me gyimsika na je wo receipt no na hu ne sɛ nsa abɔdeɛ no akwa kodu mpanimfo nkyɛn enkodu oyie na semfa sika nkwahye ni paafro nsɛm ɛwɔ mna car bank mpanimfo se car bank pɛ ɛne bank institution ɛbɛgye nsa abɔdeɛ ne nyinaa and then endo so ma yɛte ase sɛ wɔn put in place security measures a anya hwe kra no over 300 security personnel de bɛwɔ hɔ no ma ɔmbɛhwɛ abɔpan ebinom ko betumi adisgase wɔn ho a wo hu so yɛ police officer ɔbɛhyɛ normal ataadeɛ but no yɛ officer wogina mu wudi nsɛm hunu pɛ wɔde wo sen nti yɛsrɛw go and comport yourself enkoyɛ ho agyeman
ɛna me de mabɔ metrim sɛ de mpa na meyɛ menyi ni sɛ wokɔ yɛ de wo pa wobɛtumi afa ho totrotro saa so be very careful kwa wokɔ no kwa sɛ wokɔ yɛ papa Daddy Lumba yie Daddy Lumba yɛ obi ɔmpɛ ne ho asɛm ɔte wei yɛ ka ne ho asɛm bɔ ne mpo a onyia no te sɛ odi firi mu yi ente kwa wokɔ no wode ane sɛ kɔ kwa sɛ wokɔ Daddy Lumba yie ɛnyɛ wo na wonim Ghana nsɛm nyina ka kɔ na ka wa no fa paado na kɔbɔ wo nsa kwa gyema busua wo wie a na office oni hwe ya for ka na bra fie ebe obra ne nyine nkwagyema busua me makoma so adesrede a mesre tifo no en se de mpanifo aka ne ye hwe ani mu se de o ma hyebɔ no isade ba ko a me hia me pa especially security omo mani nkwa ho ye pa efa ho ba monse no ye besre ye mpapa busua ne mpanifo so mo mani nkwa ho ba monse ho because obi ba program no wo kwana ebi ani hu kotia wa ha no because na daji ni poso obi abranse wadidi wankwa unu wabusun ebu ada and said of masha bon we know say be deliver be do shares because we all know what happened during the 1 week in the kra no ye hwa hoba mo said ye mo yireye enti enim say be ye ne sa na mo put in place enough measures ebetumi aboa na yetimi ama security for no ana hoba moku no etimi aba Kumasi Sports Stadium na aboa na hwese be ye hoba mo nsem no ebetumi akonkan e de ama bibia obekọ no nti we de ye be select for no said ye busua pani aka no yanya ne saa ne nyina mfo donko ba busine papa yenko pene tira kwan ne nkonko si na asmedwie mu ne papa entumi konkon home emfiri ne brem right kwado andra ye ne ora opon edi nkomo ebe ne opon na on ye in charge of finance war budget mu sure ye na eba so no ye ne di nkomo no sei ana waka ye all right Beneza, good morning morning na anope wa pomu to say abore da we did I say Arabia that's so waje so woni edi nkomo wo DL 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia dwumadi so well ejeba weekend Kumasi Babaya Sports Stadium eho ana Daddy Lumba aye no eba so and now better say aye ne baso aye ne maso ebeba so embaso ana pay can you confirm to listeners out it's DLFM said Daddy Lumba aye no eba so DLFM da mo ase umakonyen say yen to discuss about DL na aye no mo fidie se de ekwachiri especially the DL fan club in Lovers near the Aden da mo ase na juma mobo enti ubisa me say on the 13th as coming Saturday aka 3 days ebeba so na maswa ebeba so life yeah ni wa assistant date ne manhia de bae ne manhia sesa date bia de bia ni wa assistant say on 13th no emaso ebeba so life you good to clear so pa china ni chinachi ya china tazimwa yes yeah go for the almost at the stance no at the Babaya Sports Stadium everything is been paid for. Everything is settled into Rambusamia on the 13th. I remember there a bus life. Will be a can't say the Bia Master life or true a good winning. Leon. And this will be catch or say, you know, Ambaswa or Tum Futru at the Aguani, a yeno Ebaso. We a young papa, Nina Bema, Mr. Ebenezer or Papa, I don't know. And I have shown you in air bomb water. The enemy, my DB Deva Manaso. What do you be that so? And you money and you ma me share young papa bakwa 7 in a bra wabona ne you money come say me feeling you mono me share me ura who rakobra say o hwɛ me a I will say me den tade ahodo pi young papa ntade ahodo a ye hye ba adwuma bete ne o hwɛ atade a me hye na ma sheda hye yi ase atade efiri me soro kosi fom obi ohumi bia bisa me say senior ene de black pa na we de yi ase pa o eyiem na me ma hye yi na ase yankasa ne officially ma lanche me ho ne papa yi no Anidaso Wɔhɔ Obia Anidaso Wɔhɔ Obia DLFM 106.9 Madia vida ba maniso mi viejo Madia vida ba maniso mi viejo Madia vida ba maniso mi viejo
Madia vida ba maneso, mi jeje. 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 Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Mami bebuya jame kama me yasimu DLFM 106.9 Okukunyi foi anadiam digita bihinam ye na smart kusia masusu sakura okonshafo bi katra mi akwabra wusia na kaminyi ni ada enyina bo sana eja behi atumia Jemle kuku be we mesiagiri enyina be bwa makura twini ho mami emu ya kamini Maso mi makobo ni feyasi adapa na dedia aduana ni be gwa bi na wusie ni amanfo ya mia Madia vida ba maneso mi jeje Madia vida ba maneso, mi jeje. Madia vida ba maneso, mi jeje. Madia vida, mi jeje. Hello. Yeah, bra. Nti onum na mabono. And mood the studio hano masesa. Mood the studio hano masesa. Mzigibi a joining and I'll pay. Johnny live on Facebook ba na also what do comment wadentre would the nyina ba ne agebre aken kan dia ma kwadwo wonim said that the mentwa no apart from say no ye adwuma wura no wasan ye papa wasan ye adamfo at times mo wo hono ma no wafrɛ boss ono ayeye na adwuma fo no no for boss it's your program ne pa mo yade na me hwe mo papa ma ka kire do broni nti obefro why obehwe na betum kufu and to lose such a person no kwadwo wonim ada meme ndada de Lumba efri mu no na ne fiada ma yeshu awie and me report it mama Lumba odobroni say me home fa me nti na wie mu after show no be 12 and na me nya mo alert na 1,000 cedis and na mama friend me say o papa say me fa we man na fa to fruit bi fedi na fruit boni na say fa to fruit na fedi na me say on kan chen say me da na say papa and Saturday na ba pay free ma kwadwo wadanfo bi kwae ya pay Dr. E.T. Akundo. Doctor, and you me bomb out. Mama, we are here. We are seeing you. We are seeing Papa Panchana. We be more than a obono. I will be here. Madame Papa Benjamin, my yen. Ibani Abako. Madame Papa Benjamin, my yen.
Como de Visuya Nasa. Ishranka dio benye na waba mi biedie. Malaku baba kweja mena maye nudeni. Waguduro bako. Malaku baba kweja mena maye nudeni. DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Oyere papa, oni oyere di owayini. Oni di amayi asem yene asem. Ohumi ano dene do ma menkwa. Odoye ube kweja me na ma yenude. Odoye ube ko. Odoye ube kweja me na ma yenude. We are not in normal times. We are not in normal times. We are here. Obiasi. Era bra betra se. We are see papa panchana wo. Obi ni modena. Wonim kwadwo DLFM ha. Yeah. Ye share dwuma ya se. Ma me mbɔ nkɔmɔ kakra. Ma me mo abakɔsɛm kakra. Ye share dwuma ya se. Me Hitman. Nana Jua Silky. Roman Father. Willie Ashley Seal Macra. You start here, Jumaine. I don't know of the other presenters. Mean to me, Kasama Omodia. But to me, that the Lumba Mamiska. Minimum be personal command as a relationship with that the Lumba. But me personally, oh yeah, me fine papa. I am from a settings. I am a platum. Papa, and I say, Nesu. Me mami free mo. Kwa jo teniye pa. Me mami free mo. Eti for me ba. Oyere papa, oni oyere di owayini. Oni di amayi asem yene asem. Ohumi ano dene do ma menkwa. Odoye ube kweja me na ma yenude. Odoye ube ko. Odoye ube kweja me na ma yenude. Ana pay ya live radio dia obi abeka Bismarck Transe no Transe men na me show no ye for fato no so Bismarck mache kwadwo ene Bismarck ndin komo same bi aboto join your live on Facebook na me gusu ana me kasa kwadwo aya na edin pa asase we so no obi a be free so akọ na owo no bi wo ho a ya na eha adwen kakra. And as I told you, no, and never my home father am the bedroom. And she be say my jumada. Even that the way you're bending a mukrano. Me share to money and normal t-shirts and I share me she be. And I make a chance we are not in normal times. Yeah, near bro. No be town, yeah. So I'm quite a friend, Papa. She see. You see, I don't want. John, Mamma on the 7th John. It's money, maybe. I don't want to go. I don't want you to go there. Because your man call a cry. I am there. Me buy number tray.
entiendo na meka asembi ade a mesre yem papa abusua ne se se dade Lumba ko frɛ abusua bi ma wo and quotation yima me bi yima me kwajo na show ne any formula with all due respect to our programs director and show any formula dade Lumba ko pie abusua bi mu a anka abusua no ko pa wa hwe a ko mo mre builda ko pum so mbe wu afra asase fo asase we so I'm telling you dade Lumba bra wa bo eni obuo na ni di ahwe ase nyina de ama no so ko firi abusua bi mu a ka abusua ne mre builda ma bra bo Ecclesiastes 2:18 ka abusua ne mre builda papa no ede ne ho abeya agede a abusua no wato fapem foundation bi a ka abusua ni bia boni dimpo namba bia obetuma didi free. Proverbs Ecclesiastes 2:18 I hated all the things I toiled for under the sun because I must leave them to one who comes after me and knows whether the person will be wise or foolish. Me de maka de dia beye de so ye nyina de se opere ema na busua na yire ne ma waje hwan na ebe hwe so se be ya ne bre obre ye no enye kwa and it's up to daddy in the family so mbe decide one maka de ntia me kondo se yem papa yensie de ntem na daddy nkwada kasa na doso telling you enimu nyama daddy age bra wabo daddy who told from day one till time I in 1 week baby a obegina obehye daddy atade bi obehu bia ohun se we ye nipa sonko I am telling you that is the truth and wo ho je de ompe no kre daddy told from day one up to date e de kwaye ne 1 week obi obehye atade daddy Lumba won bia se nipa ne be ye nipa sonko a obi ohun ni bia hu ni se nipa ne ye nipa sonko. What are we saying? I wish to say the penifo aka no mbe ni sa na de mu adie no omu ni nko de aka kire mo ho ban de de omo mo ne yensie ni nyame ya do me na ebe se de abusuan pani aka no pepe de omu prepare kire na dadi nkwada me wure to me ho sa bisa mu se enti dadi bra wa bre for so many years kukuru hwiase ya betena ho Emma enipa bi difference titimu ana. These are the questions sometimes I ask myself. You be my individual differences. Ama daddy bra wa bre eni hye pa odi agu ho no mo no ya de nima besrasra ho Emma na ayefia na no emwa yen baby obi afra koduru bia se papa busuani no media mesre ka me nko anka Saturday se dia busuan paninya kan ko obi afa ne difference ento nchen ne ya papa hu donti omunyina nka bom baako na ko omunyina baby obi afra koduru bia no ko bia nya ne ho ntiase na omunyina nyi ntumu na nka momwa ne ya papa omunkoja no kwan me ma desre no because said the market kakono so when see papa na man na chi anjwa DLFM why papa chi to me that's how for see things sana mi hu no nti e besra abusua no omu unite unya baako kamom hwan na ye den ye ne ana de ye hu na ye abusua baby afra duro no ye sifom eye na ko mu nyina ntena se baako na me mendai ke ye be hu na omu nyina ye baako na ko mu nyina betena papa yi ase na mo de odo abodo ne apra kire me papa na fi going forward o matena se hu kwen hodo mefa so o man ka betutu papa yi achi na daddy bra wo bra ye na nya kwa because asatena o me nso da ye hu ye papa say BBC ase de amanfo keka no but I know for sure say daddy na nji baby o wada because onye happy ye koso se ni pegu na se hu de yakoso na chi ampa de a se de hu mu niama etie na daddy onye happy da bra wa bre no ne hyehye pa wa yagu ho a se de ye na nje nti ye besre bebe papa busuafo aduro bia ho ani die mada
yekoto dwegu fom yense dansayem omo coming down no mu nyina antena se boko ne papa ya me ya adoma me mende se de busua pani aka no ka omo mmoye ne nyina yen kokore papa achi ne legacy ya wagya no abusua ne mo ho ban nenye agide emebua abusua na nkasa hwe yemitu de bia me ka se even ye workers wo DLFM no eye nimnyam hye kese e de ma ye mpa ye adwuma ye workers na nkantam ne busua ni wo de obaye adwuma o ene betumi ayimadi ana meboa yes ye yimadi ameko nanso ye me ho aho ase me yi adwuma wo DLFM because me need the legend that Lumba na ye adwuma manije and through that current obi kura tumi che osika wo ho e wo mara wansere no it means that the day no cry in a one change tempo to me bidi wo ho na nkantam na busua mapa a obi hu se we that Lumba busua ni a automatically be celebrate kra wo busua nim ti be sere wo mo ebi ana se de emu bi hu no na ebi a omu nya hu no ne sa yeah maybe ebi a se de emu bi hu no se that the legacy ni betumi apevu we kese pa ma ya papa busua no maybe ebi omu hu no ne sa de a ye ka won Daddy bra wa bona da ho no se busanu tumi ye ba ko na koro ye ba o muntem pa toto ne ma telling them say o mani begya agya ko mon kwa na nyina ntia besere o mommo modin anya ba ko na me na ebei se de mpanifo aka ne ye chitafo ne ye ba obi o de papa bia nso se de etie bia no oba awra ho ne de ye di ye sie papa wi a enije beba akire ye nim se yam ya nuru ye krada de wi a penifo bebo atutu nachi na ne nema epe wo ho no because ne fan clubs ahodo no papa ni din no omoda so adidi dwuma enenam da didi nti kro bi anya yale sabia yen hye nzuo anto force na wo Ghana wo fan clubs a yedi ne din ato omo so a mutumi ye project in the name of enipa anase saa nyumtoni ni wokruma monka nkire me mention their names Daddy Lumba ho donti obi agya busua to ho do tie mintie ne ye Daddy Lumba ho donti obi agya busua to ho obi wayere ne ma a wo hwe won nanso onya teku a ode sempo to ho die ntira o fan club o Daddy Lumba de a papa ne ho do ne bra pa wabo ene ne nwumu nsem a abu amanfo onye susuan so power society so nti ono so gina Daddy achi ede ne sika kakra wanya koboa emma omo ni bia nso anya bia yeden edi ye society ni ma ho kire ekoso ba bi no makoboa koye project dia boa tasi wi se onya ni packet wasa nchenchenfo ni o na nkanto abusua nchenchenfo no mo nchenchen no kra no they are doing their best to project the name of the late Charles Kojofosu. We beg the family, as I said, omo unite no mo tie that in the fan clubs nechi me say fan clubs no to daddy na chi ajeje muda and I know for sure some of them name them House of Dear die hard fans of Daddy Lumba omo Dawson DLFM Callers Association Fantasy Lovers of DL Kumase omo Dawson bebre Precious omo Dawson and you could say omo gusu badwumaden gidigidi papa na chenyi no omo gusu ye de ombetumi aye no mo abo Daddy din ho ban no mo de ni din na tesi akoso aye project in the name of Daddy Lumba asat now ukọ asaman kese a I think say omo government hospital omo gusu eye I think say children's ward was a main ward bi ho no yes 50 capacity of best omo ye maternity ward yes baby ama be je omo awo be fa nipa be bodo be ye aduonum 50 omo ye House of Dear eye in the name of yam papa e de boa oman tell you say papa na bobra enti e be sere wonom na dofo ye de ometumi aye abusua ne ntai adofo na chi ne papa ne bre obre ye no enye kwa ne yam penas kurabia sumdwem na ne din ne nya den enda na papa no sumintumi nya ennapa na de waye no yenya aboafo mbeta akiri se be ya ne din nya den enyira edi ye nyina ya de sere de nyina ni se be ya ne din na wade ato ho na ena obia ba ehu se yoni mutuni kese bi wo Ghana ne se din nya den empepa ne nyina ya mmoa ne papa ye encourage mimi na eba die se bibia mfiri so na metwa bayira homam dia se de abusua pani na kan ne we know for sure say nyambe ya adom
Emma bibia to din said your makana anti you go say it's likely said ne. It's likely to be departed from Accra. Yes, it's likely said ne. Some of us need be free Accra akukumase. Into our worker wutie me no. Ye nyina ye moa. Asat na we ye senior man Charles Mante. What in can say ni? Almost one test you. Yes, he's not happy. He is not happy. And a baby Obia in Chiano. Yeah. Charles Mante. Dr. Penny US. I'm telling you, your programs are hold 24/7. And yes, sir, Daddy will yentina on test because he is not happy about what is going on. And that is the truth of the matter. Hana pa. Tia besre. Penny 4p na mo ben daddy bebre na no. O mo fire o mo. Tia besre. Ebusuafo no mo ye papa yanko kura nachi. Kura. Na bibia nto din. Bra ko bra. Masem nyine. Kojo me da se. Libya. Hits. Maminti wana pay. Hits anope memo wache. Mema etiefo nyina so ache. Mamujo so pa. Baby Obia no. Ya ma ye nyina ye ho yako sabe ye nyina ye de hie kese na autoform no. Na hit wiase ye won wo ho. Ye say nyankopon hira ba ko anu hira wasefo nyina. Hit Absa Banga wo Ghana ha. One of the original managers menemde pa membonidin na hit na busuafo anase ne nuanom owo ehele no te se oyo omohene hit oma realize quickly say ye nuanom nyina ye beye nsia na enum no ye nua we pa na nhira bi wo de so nti aden nanka yentimi enkambom nanka yempia na chi physical and spiritual because light na ekura na star na ebo nanim no a star a bit me aboa yen ene yemma until they started say omobe ye meetings no ma ka kire mo say ye nua we koye nim the day aye de wo no so ye joa da o say ye brando ye mompa ye na ye mfanta ye nua ye chi na sabisi de ono anadwe mu tie ne bo ye nim si de otie no o support ye mpa hate they have done that and I can tell you on authority say ni nua no nyina they are very good because omo nyina atai omo nua na chi because ono and I started bonanim hate da bia esabia nipa bia wu twa no da wanim and the internet never forgets whatever that you are doing hate say na obi to ho na o kan sembi tia na be very careful no matter how where you stand or whatever that you are doing with your life no be very very careful e depends say me kan keke because e depends kasa yete honom no we are not small hate hey tanshi wo kromenra na say me ko di djuma bi wo headquarters na me fa taxi free abeka enso nyame na me ne taxi me tracker no na me use ne car na ni FM ni da DLFM nti ye ko nyina na ye bon komoni ade na kasa that insem kakra be mu na obi sa say ayi pa ebeba so de because the way abusuan panyin initially na no kokọ ne ade na ye se be na me se obra ebeba so na de bia me kasa ni ebo a ekotrem abusuan panyin na okura to me kese a odidi no matter how rich the children are no matter who is going to bury the Lumba no abusuan panyin na yama ne sa pa na ne ade na me kan kosi so say hate tension wo krom no mesre yen a ye ko no say ebinom be hyeda ayom ho agegefo ebinom anim say tension wo ho obi wo ho no say wa hyeda de Lumba tare ne ade wa ba ho no ba begegew obefa ko bia so because obi wo ho wa ye na dwen wo bona dwen mu say me tai fashi achi nti ba so no de kwan bia me fa so me ne me boys ana say de me ba beye ama de seye ne de basabasa ya ba ho no meye mesro bibia say so obi begegewa enfi no enfa ne enka hwempo ene enka anything that will bring disagreement mesro bibiara ye didie mu ye num ye bibia mu no enye ade esi di agro because ye hu ade ne say ye tra but things that are happen there be make say ade ba ko nyame de come me ya pa say saman ni wiase say saman wo wiase pa nka anyoma bebre ho no ma atretre nti mesret yefo wo ka asem we bia gaba go be social media na so Facebook something rich baby wa je adwuma ye atare nani ase na wo hwe nsem bia ya oka etia odobroni aya na aya ma edin ebinom kanta na ni ade but you are not there the things on the internet are hu na wo do hu ahyem no
it's not right. Your back be so no so me reference no so yeah forget him. Yeah, forget him. No so yeah. No so other side hate see the ebusuapan dia to dwane mpanyifo a omo dom family dia to dwane say ba so memre dey. Nti mesere obi biara so obetimi ba na obe support na etimi cry papa echi nyame no nim ne oye eno ye ma ne ma mesere nkwape na mesere ma ye followers ne omo bebe ye ni nyina bi no ye nto ye bo ase na ye ntimi cry papa echi see the bible na ka twa say nipa bewu na nipa wu a ekire na tem wo ho. If you don't answer to anybody, one day in your life you answer to God. Into the things that you are doing today, you feel say na ye bo ye mouse amumu ye pejao na ye grofo di wachi ne support no, one day you be left alone. And ye papa waka ne say go ne bo na chi asem de onim if say yes de wawu no onim kata beto de wo ya ma obibia na say de wo ye ti obibia na da wanim na one day no ubitwa so aba ti mesro bibiara okokoma ase ne say ye ne de yes de aka na baso 100% baso nti obi a wo de wani akire kumase bia na mesro adwobra wo a wo drive personal car wo a wo de motor uko nyina no you me group bi am de motor na eba am ye riders association am ba nti hate ye mesro bibiara na to bo ase nyankopon fo bia lebi ameda se papa zigi brema no pen koma ye die no aye ne ba so weekend babara sports stadium mami nti wa no pay hate mama good morning na mechia woni wetie for na meda o mase se da ne da no afidie no edoso ubankran ha ye wo radio stations bebre TV boom na sa de china so muchu so DLFM Anidaso Wɔhɔ mo bia na mo tia na de aseda kese e de ma etifo ye da mase se da ne da papa to for me munyi ye man mugusu kurekura ye mu na ebinum kra nim senke ye papa to ho ide nka be 1 week na DLFM na say a collapse ba nyame adaroma DLFM egusu function bola ye da seda me yetifo mo pai bo any mo contribution mo de support DLFM Hitman ene Thursday ochina Friday Saturday ochina ni na say eye na no nti ese de enuanom na aka no se abusua eye ne de se obi to a abusua ne dam na so ti esre abusua no se de nua be maka no say ya pakra de boni nwum bi se wunua ne mia ka wo mpe adofo ne mia ka wo mpe ono aka se de abusua de minimu pe bo no se de abusua de aso di focus bi anim ti so apie afre abusua ni mu na ye ne betumi adidi ehu afebo na ese kra mete say Michael Jackson may so rest well said the whole world uped the royalties esoa wewu so many years but still the royalties eba no esusin even the living musicians sanaka ye papa nso be ye Ghana ankasa Lumba fest me sure sanka fie bia no ye be celebrate but the akwai damage na no den into way say ye wie kra Lumba fest kra ye kra adofo betimi abana ti yesre ya pa legacy no we live to ho no any small legacy o na Hitman me ni wo ne kra Libya yes be kakre kwa ya ye kra e be du sabre kwa ye mre ho ya bre he ke papa ti asi oton edroboni o ye se den ye kan fa no se bi wawu so anu so ye ma ne nyina ho me se de enu be making wa bre ye ma ne nyina ho me yesre mo wa bre oti asi ya kasa ne ho ana opema ana sei ana to den bibia ni parko so afiri mu so no so sabre oni nyame asem so still kra egusu crucify no yesre Ghana for adofo ye papa wabre zini ni be maken ye ne ni abri o ye tie obi ani abre menya sure say ye tie na obi say we are not happy too much we dey Kofi Adu mama me we okasa kakra we are not happy too much ye ni abre fan club we ni abre adofo bebre na free abrocha aba because of ye no inti yesre ene me wo say mo high court me boa say the high court bi show api bi show some dey tabo bi to emu no so asemo fancy ho wow yesre mo ayi no opim so ene ye ko ne nase ene o mo share date on the 13th enya bu chaben ne share date opim so na kasa ne share date no on the 13th then on the 6th and on the 1 week too so yesre mo me fa ni die enfoma opim so ni na yen kambum ni ko ye ne papa na o de on the ye se de endo mi na be ma o se de bible ne se den
obi a wanya de yansie no owu ni anya de yansie no yia so when yansie ya opon bakura so won fa so sena and then aya na onipa bi awu a wade a wo hwe akiri ni se na chinya basa enti ne ye odi adifo enti obi obefiri mu obusuani bia ne hwe akiri se benya nipa be gina brane atoto na chi ama no se be ya na chinya basa Hitman enti mira ho mentu aso wonem amika asem ketewa bi na obekọ atiefo so a media makana maka bio eye ni de ye bom pai se de penifo aka na pepepe na mmra so de de ifiri ha ye kokumase ya ne sa a ye kwa prepare kire manya papa na said me dia de se tu dwa no me san gina me koto dwa so bio I don't want that to say you baby me one particular person be no the entire family ni nyina wo mu nyina from surukosi form ese wo mu nyina na mo take responsibility no mo sit down wenim my busua me frem bra kwabra wa na busua livia baga wa na busua DJs gibi wa na busua menimizigi busua mu nsem dabi sezigi ana me ma mfuma busua mu nsem ama bonte amaton a me nya atofo that is it aha and he say utumi de ba bonten dia definitely you better amount those days na social media ni ho na yenim said your man tie but for now with the help of social media no say woton wa asama ubenya atofo pa no beto ama wahu say yes o madu dwa this is what is happening na MY so I beg them in the name of God they say they should sit back no mo lo fret o no ma bi ho mama mfa ni sesi awo e da chance na me no mo kan enya no da chi bi asem enya mprempren maka na maka bio enya nne sesi asem akuapem ni be se mprempren ase na me da chimpi you betum daddy Lumba din aye shows bebre edi juma bebre ebusuan tutu ne ma ya benefit wo mo anya hwe kura de ombedie de ombenya so yesra wo mo nyina anya baako wana ye den eje wo set back no nyina nyante ase mo wo ho whoever started or whoever obeso so koye de ehu hia the best way ni say ejane bedum ejane dum wi a benefit sabe asromo fejua na bo akraman enya dabre yesre montoto ne amakama right e papa yesie na memani beje na menim so obi ododa de Lumba bia na ne beje look at normal people ana zigi council mo free outside abagana obi akwanya wasere na waba no ntumi nsere kwan bio for the entire next year no ntumi nsere kwan menim penifo no bi di nkomo na mo ga jerem ze nhyira outside ente say Ghana utumi dafie say de wo pe wadwumam tembia utumi tu kwan no wo sere kwan ya normal of time say wo de seek permission outside utu kwan bi aba kon for the year utu ba wa wie ukobi wa yi wadi yes I'm telling you when you easy this will be to me try plane ticket if Amsterdam United States of America e be free Canada UK eba Ghana has wo ba daddy Lumba ntine wo ba hwe plane ticket a oni di twade aba no e obi dwetire mu a e be to me di sifio ana me bo senior omo adamo senior omo adamo the firmness will sit back no mo hwe pains amanfo bi eden FM mo eni sie papa mediasi I'm penny for say. If I call Sonaka 059340 6565 0530 Hello, good morning. Hitman. What's the? What very much? Give you a call there. Yeah, who your papa? My memo bra abaso. The minute by the day we come or Medina, Gamampum, market or to have our unity. And why information center do all. Then beyond minimacy at the DLFM. It is my memo abaso. It's fine. When you say I'm not never debi ho edidi pate because my design board me de poster no atare me car no left and right enyina and madam will be of chire ba
Oh, me can't pay. I say, wow. I say, dear, oh, friend, I don't go back to pay. That be from our UK. I know you video call. I'm not known back on the castle or the video call no so chira the car no. Oh, any process abobon. O ka chira madam and say, oh, 200 Ghana shene ho on famame. We pay we open kaya motuom. There be that. What's that here? And you know, I'm not here and not the Wakataman son, I don't know. Police body or my traffic bomb. Police near or no, or this traffic in the more or check a car no. Or who sick I go to that Lumba. That's the first you don't want to call. Open kaya motuom. What's the me that say? Good morning. Morning. The first say. I know so you free radio no huna minti wanna pay. Pacho yene dia mom abisane wala yene da so me am no ka so ya to da go na frequency I me ka na wa side otna is to feel so ko ba so you could master yene amasuda e da ha je pa so ajo bro ja ko na wala so na am rana e go wa ma e o right, me that's it. Good morning. Too bad. Hello, good morning. Hello, good morning. Morning. Me ba Jeff Rosen. DJ we open kasi aja kwa mtela. Eja mami nti wa no pay. Yo, anapa mama mfanchi akasempa ma na nti mama madam for and wafa Hitman na kwesa mse Lumba oyina ye Lumba na kwesa mse the way ayina omuye na aya na ya yine kumedi echi yestro abusuana opa twumu no omuye ne boko no Lumba ne particular the whole world munku tina sunjue mu ogidi onyankopon se nyame ya doma sakade ababa so yanyina yantima nko yede mpabo na yi bata maki munko yenda sunjue mu na mbatia so na muye adwuma ne amfa so mandana yo mate ya da papa. Good morning. Good morning. Patrick Frosen. Steph was listening pass. You want me to 2 months in Tomuda. Oh. The mamu yakopa. Yeah, that's it. The yene de na Lumba bonum. Akona busi na won padpa. Emi anu no. Na shoe. Let come on. Bye bye. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Me Patrick Frosen. Yes, sorry, mama. That's I buchu ma do last time. Mami nti wa no pay. Yo Hitman, mu bu adwuma. Akupọ nsram o si di ho na no pay. Na enkomo mu dia ba nyina no, ya Ghana force ya te. Na ya desradia na me de to abusua na anim, eni Ghana man ni nyina. Me de bia me kwaso ka. Say ya ba sre, say last respect eni ya de kwakona ya papa. Sabe Hitman, say nti wa no pay. Me ra ho na me de ti wo. Me ne nje. Sabe me nua wu ye. Ya kunu film kura po me ra ho sa da. Na me na wonyina mabutu. Na egususu iti no lim so ntimi sun nwan no on the on tnan kran asundwem ni enkombra na me bom pan so say ye ya ye kwei bibia be pere yo bibia be asundwemli ya kwaba yankopon so be ka obia ho ni obefa framamu ni plane ni obefa from ni okita moto ni aka me mpai bo ni se nyina be kwa akwakodu asundwem ni ya papa so bibia de be kwa ni be kwa akwatu bia no yankopon so ebe gin tata on kukum yankopon enka mo me da say good morning. Morning. Patrick Frosen. Yes sir. Every coffee kwe alias Kambu mami nti wa no pay. Yo me da obi bia se no pay me ti opa obi bia chena sabe yenye nyina na ebetumi akwayi no yenya yesu ebekeki no me wo Academy Santo Americano restaurant bar yeso eguso yebeye ye kama wachi amoso mun kombra ye chiam kusewe munye boko na mun kombra me sani bia antum mun kombra yeso yebehwe machi aye ye ni wa edamase mate meso me da say good morning. Good morning brother na DJ me Patrick Frosen America. Mami too. Alright. Ano pay e bera nyame ase. Ya fo bibi ase. Yes sere ano bre na ba to. Nsia kana
Yes, na bibia de din. Eye ni de awo ba kum pa. Kai de yehu de ekoso. Yehu de ekopa okum. Ti e be sere busuafo. E twa entoma ya to entade ya we ya brand e ka ho Lumba. Aye de ko kumase. Na de ekɔ no ba ban de yes sere o man nyina so na yenko sie papa na asonde de embra. Sere ase. Right, Mr. Medase. Good morning. Asante Zongo. Papa. Mamintio. Momodi Juma Pa wudi bu o my Ghana. Na Alaji Tasunte. Sabibi. So oya o kasasa ma ye ani geri sibie bia sia be se ni eyi awrehori bia tuagu. Na go pon kan ho. Kan ho fa owura ya bwaji so chiaro. Papa mi si aye no. Ya wiyo. Ya wiye akasi ya papa ebe se form. Na agonyam no asi. Eti obi ankara kuma to ni yam. De ni de omo ye ne keke. Ya wie. Lumba emfa so amanya. Awo ne ho. Oni nwumu a sikasa ma no na she mi nkran ya me di abobra be si sabra. Ene bitimi kasa si me busia me wo ma e makoma ko nwafi. Ohu. Please no sadi po we. Na se wo wani nwumu de to asi mu mama mi wachi nya basa. Wa se de ho nkoma ma bibia e koso. E de biom. Papa, asafu enka ye nyina ho no ye de ya wie. Mate. That's it. Good morning. Hello, good morning, Hitman. Pacho na tisay. Me pacho me ho ye pa for saying. Pacho ye femu ko seje mi kasafe kwa benya. You ready maminti wa no pay. Me de Hitman mo fu to kakra na me de magana fo. Se obi bia obi be ba bo pa, ana obi ba be hye kutupa. Se braye na fe. Na bra ba ye basa no, tu hufo. Jai. Na Lumba wo mi so abusia mu je nanso onye wiase nyina dia obi eti Lumba nyom e de bo bra ma na simie na ko bi ko se no akomfo o tie Lumba nyom o ja akomfo no hye na ko bi ko akodi bodi bi nanso Lumba ni bi o tie no amma ni pa de sache anadwene eti be sre o man ni pitu mabu no so bi e bo pa se bra ko e basa ko e bibi en se na mfata me so say papa na yia ni ya bema ni ya ba tufo na wiya si di bia no right stremo that's it right me so me that's papa ya fa we na fe yen fancy anapay. Good morning. Good morning, Hitman. Yes sir. Me pa show me who you pa. Yeah, pacha me kasasi tema committee 25 Michael. Mike ma minti wa no pay. Me sramo na o ma mo kwantimtim. Na ni America ni se enra na yenu ba yi na me ka on program so say Lumba wachi no I was say yi nyina ye di odobo dom na ye ma bibia ye kama se na be ya ye benya nhira mu wom na mu ankofo ha wa fa anye den afa mbre ye abusafo no mo fa nkabum na ehun sompoli na o kan bibi se Lumba anka na busua no busua bi anka ombedidi ne ho akosi se wiase be ko na wie ye Ghana fo kwa didi ne ho Lumba Ghana fo edidi ne ho na be se wa wo ye busua ni me sramo omo ma komanto yem na yen fo dom na me o chena ahoma tempo a me ne ama tablet ye ko nte ye ne de ye ni se be ba so ne mum ye nyina yen fo do emodom na e bia fa papa daddy onko daddy yo mate me da se papa abusia ye ntumi enfa calls ni bi nkwajo me braso I was here kozigi Libya ebraso we have to go ye brenti was here kwajo ye quick one nti bra kobra ye na ye tifo na se na ya me nhira mo pa se o mata ye kibetum pempen so nti se ye busia pani aka no ye bom pai se ye nyina ye be ya hoboa ende se da medical kan DLFM adwumayefo bi betu adi kan okuma se mo maka di akire enti nim se listeners ndo na titiru ni Frank Club for do omoso abi ma ye omugusu ya hoboa nti no ye nyina ye nko na yankwa type of page. Okay, so House of the for bus no be na wo new Achimota new station. Oh, okay. Hona was a bus no be na. And a strictly for members and nkwa. Strictly for members and nkwa. Oh, okay. You say be obi so person wo ko bi na onyaka obi tumi afa ho. Okay. Say no say you fine. Enti your best na nyina yenko na yenko bo na papa ya me adwa memenda. Empenifo nkura no na onkoda. Okay. Na yenhwe akire ma no. And bra kobra ni ba ko mi no mentim firi ono na yenko na mesre wonim yensem hwe ne nkasa no peye ne ma me da fom
For what? Ni ma meda for mendra no mo sha ase esiripe. Enti ni ma medin de oba penin ya Enquiries. Onya mfinhia no eduoson ba ko 71 years na. Erodo afere ne se ya bedu. Na endra da na yewuku ada na mpanifo etenase esiri na yiye no ho pe ewo atobra krum pechi number 2. Ewo honom be omo eye yiye na nti enen so omde na betu mpam. On de betu mpam na ewo atobra krum pechi number 2. Ebia omo ye yiye na mpanifo etimi apreprechiri akwakopa no krabie. Na omo wi a omo besan betenase ene ya wade ya na mpanifo atumi ahwe ne ya maame a ne den ede oba penin ya Enquiries a dodo afre ne se ya bedu. Wenya mfinshi na duoson ba ko betenase bio na omanom na chisikasa fi se yi ho ya kugya ndi bambode atenase na wonom agensa bodo mu wie pe ya me ya adoma ekina eye fiada ebusuane besan atenase eye nhyiemudie kama no ma prapra kura eye yi etwato ede ameye ma me ne den ede oba pani ya Enquiries dodo afre ne se ya bedu nti we de besere Ghana de hye nyina we de edechia atie no nyono na pamti yenia bema yensem twireni a oton krefra sentiment man Samuel Fulubo atene maame na dafom nti nyine nkɔboa no na ehie no yenko prepare na enu achi ne birthday bia ba wa hanti na mentetin firi hɔ no na yenso so na Libya mumra mum na wei eya woda ekɔdiama Honorable Richard Aboagye oye former MC Bekwai Municipal Assembly and a founder and a president of Royal Anne College of Health eye atwema menhia Kumase enti we free ne ba bema and the John Kwame Diodu the do after say John MPP constituency first vice chairman and Chuman will be just South and was here and papa and birthday. Indeed, you can say you are more than just a father to me. You are my mentor, my hero, my greatest inspiration. Your wisdom, strength, kindness lights my path every day. I am grateful for everything you do and for the incredible person you are. Wishing you a fantastic birthday filled with love, joy, and all the blessings you deserve. Here is to many more wonderful years ahead. So happy birthday, Ekwademo, Mr. Richard Aboagye Minsha no awuda we no. Onye no sonko kra na babra kranten ne pia so ma birthday we ba ye na we nsu free ka kire kwesi ye boa. Madam for ba ko ye adwuma Happy FM. Na wose ne na danfo ba kopa menim se ne mpona de a wose na danfo ntimi nka na danfo na ti wose happy glorious birthday to my lovely sister Abigail. May the good Lord bless her and protect her from your brother Ketri Akwesi Yeboa. Enti ahofe Abigail so kire se oba no ho ofe no wo suban aha enti abi nyame nhira opa o hwe so atumi se kokko mo bratio enti Abigail nyame nhira opa no awuda we no onye no so nko mo ho ban pa no mfa mfira dom kwa dom be yo sefu agina tuodie yegina Yesu Kristo doba ne dimu na yetimi ekotia na nyame nhira na oma kuruwa no enya mamusu yedie ne nkwatenten ene mu so happy birthday go as you Abigail nyame nhira opa we efri Ketri Akwesi Yeboa ye adwuma wo happy 90.9 FM e wa kra ha no se yemfa woda kase we yemfa maw ne kra nim se ya sister ba kwa na ota ba poni ne so pa ne den e de tasty Jamfi se wonim na o se ne do ba ko ene ye ne birthday ne den e de eye Britney na your birthday so ahofedia ya bin shira pa sister Tess se ope wasem enti ne mpa e bo ne se Nyankopon ma wonyini meye penimpa o ma wonyansa ne hunumu ne nim dia daache obetumi ayem faso dia ma o Ghana enya wo so faso enti nyame nhira no awoda no onye ne sunku so happy birthday once again go to you Britney we every wade nyina Tess Jamfi no se yemfa awoda kasi we emfa ma o yeah so unti belated sure hate yem fancy na dwumadi ahodo weka ne nto aso yo zigi yako Hitman meda wase ne yako ni die se na me nua be ma prepare Tesli be ma small girl happy belated birthday Tesli die na ya down for pony no yete ne kanso e was wache ayako die me sre wo se mo akonya na me so ma prepare ba akomienu bi die di kan die me sre a driver for dani damoa na me sre mo se yebe kukumase a yebe ba no dodo na gina a driver for so ti sre mo amodi adofo be free ha any all the destinations in Ghana outside Ghana within the African continent no be bia odi obi be free bia be ba kumase eye papa yi ase me sre wo enya adwobreo mo fo mo kakran na mo be duru a ebe ye de pan ti me sre a driver for
mfa yamra boko na me sorry sweet dear endra me my sister Hawa Smith oh so mama the way out to so dey am ko home and happy birthday and come me ankasa madam fo me bibia ye fa ne frema ono da so no frema we free make bedding omo na omo house of deal anti frema and da so no frema ene na wo dan te ma frema happy birthday if you make bedding ho omo na wo house of deal na frema e wo community 7 tema anti frema happy birthday kesi and come out omaro me da se frema no ni ho afa pa odi ni birthday na sa boni bi osa okrum pap no omo mo ba ho hu ye na me kwe die ma me na me nua ba enyo onu a aka o chenen ke prepare na akokumasi ka me njiji ngum me papa ntuma ye bai no na me need your papa mama me na me nua ba se fabra zigi me ye ho adwuma mama me nua ba endra me koje ne kama me nua ba eye Hawa Smith ni din ankasa no Hawa Smith oda Maya Originals Fashions Waterworks Banya Waterworks awuchi Waterworks mini aba me da say woni amaka ana mami ya mapa matere mami why fair me to me status one Hitman say settings nko so I didn't get settings say that all so yes settings that the preparatory you know say that me so be settings Hitman so antiase it Hitman me da was say mama akonya ina mama mini aba Hawa Smith sabre we Hawa Smith awe biem na ko buy da me se me ka kire mu say weekend die ye bedi bronya nti mu amu die munya yi mu na mo ko menu aba obe prepare mama nti mo ko menu aba nti me dana se pa so mama tade no aye fe nko focus azigi hu aye fe te hawa asida kese nkoma ameka nkoma obaya na ne krakra mu die na me kwa tema biom obaya zigi misimi dase me chiao wo committee 8 obaya zigi misimi dase ne momo no uti prepare man ye fe intanope zigi bi misimi chiao na mi chiao die me gusu kai dawa fo me sremu kuya kono he obi ko tinwa obi dia yi allegation bi ba wo team A team B me srew kan no tum o focus ni se ukwakoboa ni akrakra papa chi obi dia allegation ba na ya wo infa team A team B mi zigi bi a me koi erade mi di mi lemu obi na mwakofa na mwakofa na me shetie fo bo se panie krato jumedi na sia mo betinkan live e wo DLFM nte bi betu ne internet excel ya hwe anim say you sorry free ha na wa frɛ no ama star call we see Hitman G-Wagon nini Zigibi Land Rover nini Trasunte Orange nini oh say obi ye ka ba ko de kwasa ke you and now they be for flight they be for flight na fesi and me das but so de be kwa yi pacho me yi na mayo me pizza ni might make how let me change then you be free that be na men ka say no I won say ne ye wa yiem enti wo de me yanya yie no yanya wie o ewia mate e be ka ho asem mate asem we eche dem brother mate me da say chairman yo maybe for my can na fi yonko enra taxi driver no mesre no ni sika bi edi mi honom ense enra no na me fa no o tie mi pa anti na me ka no taxi driver ni tie mi because the station dey da DLFM nti o tie mi no fa me we enomreku ha enomreku abeka na call na buy na ese me rush call headquarters police headquarters na me sign krata bi ho na ye drew headquarters na traffic achepa nti me see form e wo taxi num na me ka tell so call down ho roundabout no me park wo headquarters bus stop na ho no na me free office ho no ma me ko sign wi na ma betram me call office ho me buy no oni ho me twene no be one hour man the taxi driver no tie me a obetima ba DLFM oba ohwele bia boga no me na fa me taxi driver me na fa me na what me call headquarters no mpacho oba DLFM oba DLFM entua ne ka yeah because na ga me ma no mumu intimesre no na oba DLFM no bisa libia boga oba be no bohum you no enti taxi driver o tie me abra DLFM no right me na uhum me no hit na me fa ye nyina nko no fa ye mra right de be musuo ni sign de ye yi wo yakwan ma wo Yesu de mu amen balibia na kwadwo let me say happy birthday kwadwo won say your papa 1 week no won say near your chocolate drink be an in China. The papa. And then the CEO, Omega Instant Chocolate Mix, Princess Janice. And then your princess birthday. So happy birthday, and come up Princess Janice Champon. Oh, you're the CEO
Omega Instant Chocolate Mix and the founder Princess Janice Foundation and your princess birthday. Happy birthday and come out princess. Nyankopon one year kesiye. Mwakuma swadi nyina one year famao. Send your humoblo now ya doye no. Nyankopon onso when you wakuma swadi nyina ma papa. Zigi you say na enye mami we no yem show echido no. O frame me back and echido. Or your guy rough. And to princess. I want him for Independence Square. Hey, that is a hit. Assistant head of operations. Fita umachi. Mina mishishe baby. Obia wish princess birthday. The American say, Madam Princess, nyami shilao. Na zigibi 1 week in Arsenal. Uma Omega drinks no. Shete baby ya. Okay. Lydia, me catch and say, Princess, or no, Mina, you didn't know money, but share me, sir. Mina, me share me position, no ma, yes, she share table in the BB, and me, and I'm yes, intuition, the crack run is there, or the happy birthday. And to the happy birthday and wishing Walibia, Kasha. Yeah, friend is Princess Janice. Princess Jani. Bantaliba. Ele Punduli. Obenyeska. Table Billy. Ele Hambalibo. 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 Ebere Hambalibo. 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 Let us say Shaka here. Bambalibo. Bono. And the Bambalibo means Momo Emraso. Hambalibo. Let us always send a happy birthday, Kasia. So happy birthday and come on once again, Princess Janice of Omega Instant Chocolate Mix and Princess Janice Foundation. When we were Bushia. And Obia no Nyankopon insha mo papa I don't know but my men so men wish Anastasia awo pokwase Anastasia pokwase and your birthday Anastasia meals by Anastasia happy birthday and confirm our event coordinator for brand promotion Ghana Anastasia happy birthday and come out meals by Anastasia awo pokwase Nyankopon insha papa meals by Anastasia ne your birthday happy birthday and confirm Nyankopon shraw when your kese na fi wo mo akoma so ade nyina embram wo say event coordinator our brand promotion Ghana once again happy birthday and confirm Anastasia uwo pokwase libya beso ka bibia na the maker is okay, any problem, ma'am. I rest my case. DJ Hitman, DJ Ghanaman is Otio. Oh, Ghanaman. Otio. All the way, Betchy. Hey, do you say Ghanaman? Me know Ghana Actors Guild, and I work concert party. There's only the no one able. Oh, back Ghana, correct. I was here call. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. So like I say, Encoma production team, the executive producer, Inshaba Kwejo Samibi, Libya Boga, Ziggy B, DJ Mario, Adioko social media. So weekend, Kumase, Barbara Sports Stadium, and Lumba.